자, 셈베노, 셈베차노. 그래야지. 그래요. 오늘 차가 많이 막히나요? Өнөөдөр гадаа их төгжрээтэй байна уу? 저기는 근데 왜 오늘 무슨 날이에요? Өнөөдөр янз бүрийн өдөр юм бол өнөөдөр чи юу лээ? 왜 이렇게 많이 못 왔지? Яагаад олуулаа ирч чадаагүй юм бол? 우리 자매가 이제 일하고 있어요. 딸이 이제 학원 나갔고 끝나면 온다 그랬어요. 걸어오니까는 안 막혔습니다. 자, 그래요. 어쨌든 시간은 돼서 너무 늦게까지 하면 좀 그럴 것 같고 늦게 자. 시작하면 그럴 것 같고요. Тэгээ ямар ч цаг болсон. Хит бас оройтвол жоохон бас болохгүй юм шиг байна. 보통 뭐 성경 공부 20명이 넘는데 지금 10명도 안 되나? Тэгээ уул нь бол 20 гаруулаа ирээд библи судлалтад оролцож исэн чинь одоо 10 хүрж гинөө. 또 마음이 식은 건 아니겠죠? Маавны 아, 믿음이 식은 건 아니겠죠? Итгэл нь хүрөө явцсан юм биш байлгүй дээ, тийм ээ? 잠깐 또 기도하고 시작하도록 하겠습니다. За тэгвэл түр хамтдаа залбираа тэгээ эхэлье. 사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 우리 하나님 아버지 진심으로 감사드립니다. Хайр болоод нэгүслэр бэлхэм дүүрэн бидний бурхан аав минь чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 우리가 죄인 되었을 때에 주님은 우리를 사랑해 주셨습니다. Бидний гэмтэн байхад эзэн та хайрлж өгсөн мөлий. 그리고 죄인으로 살고 있을 때 주님은 우리를 부르셨습니다. Мөн гэмтнэр амьдарч байхад эзэн та биднийг дуудсан мөлий. 그런 죄인을 위해서 주님은 저 높고 높은 하늘에서 이 낮고 낮은 땅에 오셨습니다. Тэнхүү гэмтний төлөө эзэн та тэрхүү алс тэнгэрээс энхүү дорд газар дээр ирсэн мөлий. 그리고 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으셨습니다. Тэнхүү бидний төлөө цусаа урсгаж загалмай дээр нас орсон мөлий. 그리고 그 십자가의 보혈로 우리의 모든 죄를 깨끗이 대속해 주셨습니다. Тэнхүү загалмай үнэт цусаар бидний бүх гэмнүглийг цэвэрхэн угааж өгсөн. 그 사실을 우리는 믿고 구원함을 얻었습니다. Тэрхүү үнэнд бид өхөн итгэж аврагдсан мөлий. 주님의 그 큰 은혜와 사랑 정말 감사드립니다. Эзэн таны агуу хайр нэгүсэлд үнэхээр их талархаж байна. 이제 저희들 주님의 자녀로서 이 세상을 살아갈 수 있음을 진심으로 감사드립니다. Одоо бид өхөн эзэн таны хүүхдийн ёсоор энэ газар дээр амьдарч чадхаар болгож өгсөнд 정말 чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 정말 주님 오실 날이 멀지 않은 이 마지막 때에 우리는 살고 있습니다. Үнэхээр эзэн таны залран ирэх дэндүү ойрсон төгсгөлийн цаг үед бид амьдарч байна. 주님께서 이 마지막 때에 일어날 징조에 대해서 말씀을 하셨는데 Эзэн та төгсгөлийн цаг үед болох шинж тэмдгийг айлцсан мөлий. 그 마지막 때의 징조가 우리가 살고 있는 이 시대에 모두 이루어지는 것을 보고 있습니다. Тэгэхээр тэрхүү төгсгөлийн шинж тэмдэг бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед биелэж байгааг бид өхөн харж байна. 이 마지막 때 우리가 어떻게 살아야 할지 주님께서 말씀으로 교훈하여 주시고 Энэ төгсгөлийн цаг үед бид хэрхэн яаж амьдрах ёстойг маань эзэн та сургамжилж 우리가 өгөөрэй. 더욱 말씀을 의지하여 또 주님을 바라보며 살 수 있도록 도와주시옵소서. Бид өхөн илүү ихээр үгэнтэй найдан эзэн танд найдаж амьдрахад тусална. 저희들은 너무나 연약하고 또 너무나 부족한 자들입니다. Бид үнэхээр сулдоорой дутмаг хүмүүс үлээ. 때문에 더욱 주님께 의지하며 사는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. Тийм учраас илүү эзэн танд найдан амьдрдаг хүмүүс та болгож өгнө. 그리고 주님의 능력을 힘입어 신앙생활을 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Тиймээс эзэн танаас хүчийг аван итгэлээрээ сайн амьдрахад туслаарай. 오늘 금요일 이렇게 성경 공부를 위해서 우리 한 자리에 모였습니다. Өнөөдөр 5 дахь өдөр Библи судлалынхаа цагаар хамт цугласан байна. 함께 말씀을 배우고 교제하는 이 시간 주님께서 친히 함께 하여 주시옵소서. Хамтдаа үгээс суралцах энэ цагтаа эзэн та илүү хамт байж өгнө. 특별히 말씀을 증거하는 강사의 입술을 주님께서 주장하여 주시고 Онцгойлон үгийг тунхаглаж байгаа илтгэгчийн амийг та удирдаарай. 또 특별히 말씀을 통역하는 두 분의 통역사에게 더욱 지혜와 능력과
힘을 더하여 주시옵소서. Онцгойлон үгийг орчуулж байгаа хоёр орчуулагчтай хамт байж мэрэгэн ухаан хүч чадлаа та дүүргэж өгөөрэй. 그리고 여기 말씀을 듣는 모든 분들에게 성령께서 역사하셔서 Энд үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүст ариун сүнс та ажиллаж 하나님께서 주신 이 말씀을 마음으로 깨달아 알 수 있게 도와주시옵소서. Бурхан таны айлдан өгч байгаа энэ үгийг зүрх сэтгэлдээ ухаарч чадхад туслаарай. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 Биднийг 기도드렸습니다. үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гойн залбирлаа. 아멘. Амен. 이제 날씨가 많이 풀려서 이제 봄이 거의 다 봄인 것 같습니다. Ер нь цаг агаар бас нэлээд ингээд дулаарж эхэлж байна. Ер нь л хавар болж ах шиг байна тийм ээ? 그죠? Тийм үү? 이제 바람도 많이 불고 Одоо ер нь жоохон хаврын салхи их үлээх бах. 또 모래 바람도 또 불 것 같기도 하고 Одоо 하는데요. бас шорон шуургач гэсэн их дэгдэх баха гэж. 또 우리 믿음이 그런데 또 흔들리면 안 되겠죠. Тэгэхээр бидний итгэл маань бас түүнийгээ дагаад ингээд найгаад ээж болохгүй тийм ээ? 아무리 강한 바람이 오더라도 Хичнээн хүчтэй салхи салхилж байсан ч 무서운 모래 폭풍이 있다 하더라도 хичнээн аимшигтай шуурга одоо дэгдэж байсан ч 어쨌든 여러분들 신앙으로 잘 이겨 나갔으면 좋겠습니다. та бүхэн итгэлээ илүү сайн даван туулж гараасай, итгэлээр даван туулж гараасай гэж үсэж. 자, 말씀 시작에 앞서서 여기 사진 하나 보여드리겠습니다. За нэг зураг үг эхлэхээс өмнө харуулъя. 자, 어떤 사진으로 보이셔요? Ямар зураг шиг харагдаж байна? 함께 이렇게 손잡고 뭐 하죠? Хамтдаа гараад барьсан юу хийж байна? 이게 아닙니다. Ингээд тоглож байгаа биш шүү дээ. 함께 손잡고 기도하고 있습니다. Хамтдаа гараа бариад залбирч байна. 오늘 제목은 이렇게 정해봤습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдвийг ингэж гаргасан. 우리가 함께 기도해야 하는 이유. Бидний хамт залбирах ёстой шалтгаан. 물론 우리가 혼자서 기도는 한다는 것은 당연히 잘 알고 있을 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн бол ганцаараа үнэхээр залбирах ёстой гэдгээ сайн мэдэж байгаа. 어디 집에서 기도 잘 하고 계셔요? Гэртээ бүгдээрээ сайн залбирцгааж байна уу? 예. 누군가가 당신 정말 기도하는 삶을 삽니까? 이렇게 물어본다면 Тэгэхээр хэн нэгэн та үнэхээр яг сайн залбиран амьдарч байна уу гэж асуувал 예, 저는 기도의 삶을 살고 있습니다. 이렇게 말할 수 있어요? тийм ээ би сайн залбиран амьдарч байгаа гэж хариулж чадах уу? 아니면은 그러게 말이에요. Гэсэн чинь эсвэл нь харин тийм ээ гэд байж байна. 기도를 해야 되는데 말인데. Залбирах ёстой юмсан. 기도 잘 못해요. Гэ сайн залбирч чадахгүй байна. 어느 쪽입니까? Аль нь вэ? 정말 나는 기도의 삶을 살고 있다. 자신 있게 얘기할 수 있는 그런 여러분이 되었으면 좋겠습니다. Би үнэхээр сайн залбиран амьдарч байгаа гэж хизээд хэлж чаддаг хүмүүс байгаасай гэж хүсэж байна. 자, 우리가 왜 함께 물론 내 자신도 마찬가지지만 함께 기도해야 될까요? Тэгэхээр бид нэр яагаад хамтдаа залбирах ёстой юм болоо? 첫째로 기도는 Эхнийх нь 하나님께서 명령하셨습니다. залбирлыг бол бурхан тушаасан. 기도는 해도 되고 안 해도 되는 그게 아닙니다. Залбирсан ч болох, залбирахгүй байсан ч болох зүйл биш. 내가 기도 안 하면은 뭐 하나님 축복을 덜 받고 Би залбирахгүй байснараа бурханы өрөөлийг бага аваад, 기도하면 축복을 더 받고 залбирвал бурханы өрөөлийг их аваад. 그런 개념이 아닙니다. Тийм харилцаа биш байгаа. 기도는 Залбирал гэдэг нь 내가 사냐 죽느냐입니다. би өхөө амьдрах уу? 기도하는 사람은 정말 살아서 움직이는 신앙을 살 수 있습니다. Залбирдаг хүн үнэхээр амьд хөдөлж амьдарч байна гэсэн үг. 그렇지만 기도하지 않는 사람은 Гэвч залбирахгүй байгаа хүн 잠자는 신앙을 살 수 있습니다. нойрсож байгаа амьдралаар амьдрна гэсэн үг. 잠자는 신앙은 거의 죽어 있는 신앙과 같겠죠. Нойрсож байгаа амьдрал чинь өхмөл амьдралаас ялгаагүй үстэй.
그래서 우리가 기도해야 하는 이유가 바로 거기에 있는 겁니다. Тийм учраас бидний залбирах ёстой шалтгаан түүнд байна. 자, 그리고 또 기도는 За тэгээд 왜 мөн залбирал 하는가? яагаад залбирах ёстой 바로 вэ? 하나님과 대화의 시간이기 때문입니다. Тэр бурхантай ярилцдаг цаг маань гэсэн үг байгаа. 자, 우리가 구원받았다는 것은 하나님의 자녀가 되었다는 뜻과 같습니다. Бид аврагдсан гэж хэлж байна гэдэг чинь бурхны хүүхэд боллоо гэсэн үгтэй адилхан. 그러면 하나님의 자녀가 된 우리는 아버지와 대화를 해야 되겠죠. Тэгвэл бурхны хүүхэд болсон бид эцэгтэйгээ ярилцах хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? 자, 아버지와 아들이 대화를 하지 않는다. За эцэг хүү хоёр огт ярилцахгүй байна. 어때요? Тэгвэл яах вэ? 그 관계가 어떤 관계일까요? Тэр харилцаа нь ямар харилцаа вэ? 절대로 좋은 관계는 될 수 없습니다. Ерөөсө гоё харилцаатай бол биш байх тийм ээ? 그런데 아버지와 아들이 늘 아침에 대화하고 점심 때 대화하고 저녁에도 대화한다. Гэсэн чинь аав хоёр өглөөч, өдөрч, оройч ингээ сайхан ярилцдаг. 참 아름다운 모습이죠. Тэгвэл энэ ямар үзэсгэлэнтэй дүр төрөх вэ? 그리고 참 사랑스러운 모습이죠. За тэгээ үнэхээр хайр татам дүр төрөх вэ? 마치 기도가 그렇습니다. Тэгэхээр яг залбирал маань үүнтэй адилхан. 기도하는 사람은 Залбирдаг хүн бол 하나님과 가까이 하는 삶을 살 수밖에 없습니다. бурхантай ойр амьдрахаас өөр аргагүй байдаг. 기도하지 않으면 Залбирахгүй бол 하나님과의 관계가 멀어질 수밖에 없는 겁니다. бурхантай харилцаа маань холддог. 그래서 우리가 기도를 해야 되는 겁니다. Тийм учраас бид залбирах хэрэгтэй. 자, 우리가 성경 말씀을 이제 배우면서 Бид Библиэс суралцсангаа 정말 우리 말씀을 가까이 해야 된다라는 것은 우리 많이 들어서 압니다. өгтэй ойр ах ёстой гэдгийг их сонссон учраас бид сайн мэддэг. 그래서 오늘도 여러분들 와서 말씀을 듣는 거죠. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн өнөөдөр ирээд үгээ сонсож 그리고 байна тийм үү? 기도를 해야 된다는 것도 많이 들었습니다. Мөн залбирах ёстой гэдгийг ч их сонссон. 그리고 교제를 해야 된다. Мөн нөхөрлөх ёстой. 그래서 항상 교제는 우리는 나가잖아요. Тэгээ бид нэр байнга нөхөрлөлтөд очдог шүү дээ. 그리고 전도를 또 해야 된다. Мөн сайн мэдээ тараах ёстой. 그래서 말씀 그리고 기도, 교제, 전도 이 네 가지는 마치 자동차 네 바퀴처럼 이렇게 딱 있어야 된다 이렇게 말을 Тэгэхээр 하죠. үг, залбирал, нөхөрлөл, сайн мэдээ нь машины дөрвөн дугуй мэд үргэлж сайн авч явах ёстой гэж хэлдэг тийм үү? 자, 자동차가 네 바퀴 중에 한 바퀴가 빠지면 갈 수 있어요, 없어요? Машины дөрвөн дугуйнаас нэг нь салаа унчвал машин явах уу? 없습니다. Явахгүй тийм ээ? 자동차가 굴러가려면 항상 네 바퀴가 있어야 되는 거예요. Машин сайн өнгөрөөд урагшлаагүй үргэлж дөрвөн дугуйтай байх ёстой. 자, 그 중에 하나가 기도인데. За тэр дундаасаа нэг нь залбирал байна. 자, 기도는 자, 이 네 가지 중에 제일 어려운 게 바로 기도인 것 같습니다. Энэ дөрвөн зүйл дотроос хамгийн хэцүү нь залбирал юм шиг байгаа. 여러분은 어떠셔요? Та бүхний хувьд юу гэж санагдаж байна? 말씀, Үг, 기도, залбирал, 교제, нөхөрлөл, 전도. сайн мэдээ. 자, 이 네 가지 중에 가장 힘든 게 뭐라고 Энэ 생각하십니까? дөрөв дотроос хамгийн хэцүү нь юу гэж бодож байна? 저는 개인적으로 기도가 가장 힘든 것 같기도 Тэгээ 해요. миний хувьд бол хувьд маань залбирал их хэцүү. 물론 전도하는 것도 결코 쉽지는 않습니다. Мэдээд сайн мэдээ ч гэсэн тийм одоо амар зүйл биш. 특히 여러분들에게는 더 힘들 거라는 것은 그래. 분명 사실입니다. Та бүхний маань хувьд бол бүрж их үнэрэлтэй бэрхшээлтэй гэдэг нь бол үнэн. 자, 그런데 이 네 가지는 각각 따로 있는 것이 아닙니다. Тэр энэ дөрвөн зүйл маань тусдаа зүйлс биш байгаа. 함께 가는 겁니다. Хамтдаа явдаг зүйл байгаа. 자, 기도하는 사람은 Залбирдаг хүн бол 전도를 할 수밖에 없습니다. сайн мэдээг тараахаас өөр аргагүй. 그리고 전도가 될 수밖에 없어요. За тэгээд тэр тараасан сайн мэдээ нь бүр сайн болохоос өөр аргагүй. 예. 기도는 하나님의 능력을 내가 가져오는 거잖아요. Залбирлаараа бурхны хүч чадлыг би өөртөө авч байгаа шүү 그러니까 дээ тийм үү? 기도하면서 전도하는 것은 하나님의 능력으로 전도하는 거기 때문에 전도가 될 수밖에 없는 Тэгэхээр 겁니다. залбирангаа сайн мэдээ тарааж байгаа нь бурхны хүч чадлаар тарааж байгаа учраас заавалшгүй сайн тараагддаг. 그리고 전도와 기도는 연결되어 있습니다. Тэгээд залбирал болоод сайн мэдээ маань хоорондоо холбоотой. 전도는 잘하는데 기도를 안 해. Сайн мэдээ сайн тараадаг хэрнээ залбирдаггүй. 이거 있을 수 없습니다. Энэ бол байх боломжгүй зүйл. 기도는 잘하는데 전도를 안 해. Сайн залбирдаг хэрнээ сайн мэдээ тараахгүй. 그런 사람도 없겠죠. Ийм хүнч байхгүй таарна тийм үү? 예. 자,
이 기도는 Тэгэхээр энэ залбирал маань 첫 번째 우리가 하나님의 명령이기 때문에 기도를 하는 겁니다. эхнийх нь Бурхны тушаал учраас бид нар сайн мэдээ 그리고 하나님 명령이기 때문에 기도를 하는 겁니다. залбирч байгаа. 그리고 또 두 번째로는 Тэгээ хоёрт нь 기도는 하나님과의 대화이다. залбирал маань Бурхантай ярилцаж байгаа хэрэг. 자, 일단 말씀 찾아봅시다. Үгэн дээрээс харъя. 에베소 6장 Эфес 6 18절입니다. 6-гийн 18. 자, 여기 읽어 드리겠습니다. Уншиж өгье. 모든 Сүнс дотор 기도와 цаг 간구로 үргэлж 하되 аливаа 무시로 залбирал 성령 ба 안에서 гуйлтаараа 기도하고 залбир. 이를 위하여 Үүний 깨어 тулд хамаг 그들을 ариун 항상 хүмүүсийн 힘쓰며 төлөө 여러 бүхий 성도들을 цөхрөлтгүй 위하여 оролдлого 기도하고. гуйлтаараа сэргэгвэ. 여기 보면 Эндээс харуулсан. 기도와 간구로 하되 Энэ дээр оролдлого болоод гуйлтаараа сэргэгвэ. 그리고 어떻게 하냐? 무시로 항상 하라는 거죠. Тэгэхээр яаж залбирах уу? Цаг үргэлж гэж. 그리고 또 여기서 성령 안에서 기도하고 За тэгээд энэ сүнс дотор гэж байгаа. 그리고 이를 위하여 깨어서 구하고 Тэгээд үүний төлөө сэргэг бай гэж. 그리고 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하고 Тэгээ үүний тулд ариун хүмүүсийн төлөө цөхрөлтгүй. 그러니까 구호 기도 그리고 간구하다 같은 말인가? 네. 조금 다르긴 합니다. 네. 여기 보면 기도하라 간구하라 эндээс харах юм бол залбир гуй гэж байгаа. 그리고 또 기도하라 Тэгээд залбир 그리고 구하라 тэгээд бас одоо гуй гэж. 네. 자 이런 단어가 지금 몇 개 들어가 있죠? Тэгэхээр ийм үг энэ дээр хэдэн удаа орсон бэ? 이 한 절에 6개 정도 들어가 있잖아요. Энэ ганцхан ишлэл дотор л бараг 6 орсон бэ. 네. 그런데 여기 이제 수식어를 보면 항상 때 상관 그런 관계 없이 무시로 기도하라고 말씀하셨고 Эндээс харах юм бол нь ерөөсө цаг хамаагүй цаг үргэлж залбир гэж байгаа. 그리고 기도할 때는 반드시 성령의 안에서 Залбирахдаа зайлшгүй сүнс дотор. 그리고 깨어서 Тэгээд сэргэг. 그리고 항상 힘써서 Тэгээд цөхрөлтгүй оролдлогоороо. 얼마나 중요하면 이렇게 반복을 해서 이렇게 хичнээн чухал болоод ингэж бүр давтан хэлсэн байх уу? 자 그리고 За тэгээд 또 데살로니가전서 1-р Тесалоник 자 5장을 봅시다. 5. 데살로니가전서 5장 1-р Тесалоник 5. 여기 5장에 보면 5-аас харуулсан. 16절부터 18절까지 16-аас 18. 한번 읽어드리니까 보셔요. Уншаад өгье. Хараарай. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир. Бүх зүйл талархлаа өрөг. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс дэх Бурхны хүсэл мөн. 자 여기 보면은 이제 하나님의 뜻이 있는데 За эндээс харах юм бол Бурхны хүсэл байна. 자 항상 기도, 항상 기뻐하는 것. Үргэлж баярлах, 그리고 쉬지 말고 기도하라. тасралтгүй залбирах, 범사에 감사하라. бүх зүйл талархах. 자 이게 이 세 가지가 세 가지를 항상 우리가 이렇게 행하는 그런 삶을 사는 것을 하나님은 내 뜻이다 이렇게 말씀하고 있습니다. Эдгээр гурван зүйлийг үйлдэн амьдрахыг Бурхан миний хүсэл гэж хэлж байна. 항상 기뻐하라. Үргэлж баяртай бай. 그리고 쉬지 말고 기도하라. Тасралтгүй залбир. 여러분 항상 기뻐할 수 있어요? Та бүхэн үргэлж баяртай байж чадах уу? 그리고 여기 보면 쉬지 말고 기도하라. Энэ дээр тасралтгүй залбир. 범사에 감사하라. Бүх зүйл таларх. 어때요? 여러분들 이런 삶을 살고 있나요? Та бүхэн ийм амьдралаар амьдарч байна уу? 아니면 정말 어렵게 느껴지십니까? Эсвэл нь энэ нэг нэлээд жоохон хэцүү санагдаж байна. 그런데 어떻게 보면 굉장히 어려운 것이라고 보여지지만 Яг уу нэг талаасаа харуул хэцүү гэж харагдаж болох юм. 굉장히 쉽기도 합니다. Гэхдээ яг үнэндээ маш амархан зүйлж болох боломжтой. 정말 하나님하고요 항상 대화하는 그런 삶을 살면은요 Үнэхээр Бурхантай үргэлж ярилцдаг амьдралаар амьдрвал 이건 자동으로 되면 자동으로 энэ юусоо автоматар гардаг болдог зүйл. 항상 내가 하나님을 정말 사랑하는 삶을 살잖아요. Би үнэхээр Бурханыг хайрлсан амьдралаар амьдрын штэ. 그러면은
항상 마음이 기뻐할 수밖에 없어요. Тэгвэл энэ зүрх сэтгэл үргэлж баярлахаас өөр аргагүй байдаг. 힘들지만 기뻐할 수 있어요. Хэцүү байсан ч баярлж чаддаг. 때로는 정말로 주변 사람들이 나를 핍박하지만 거기에 또 기뻐할 수가 있습니다. Зарим үед эргэн тойрны хүмүүс намайг хавчиж байсан ч түүнд ч баярлаж чадна. 이상하죠. Сонин байгаач. 여러분 정말 힘들 때가 있습니다. Хүмүүсээ үнэхээр хэцүү үе байдаг штэ. 그때 정말 감사할 수 있어요. Тэр үедээ талархаж чадах уу? 참 감사하기 힘들잖아요. Талархахыг хэцүү шүү дээ, тийм үү? 저는 정말 그렇게 힘들 때도 정말 감사해 본 적이 있습니다. Миний хувьд бол тийм хэцүү үедээ ч гэсэн талархаж байсан удаа байгаа. 예전에 өмнө нь 이제 한국에서 Солонгос байхдаа 이제 수양회를 했습니다. одоо ингээ зуны семинар хийж исэн. 근데 이제 수양회 이제 하다 보면은 봉사를 막 해야 되잖아요. Одоо зуны семинарт чинь бас ингээл үйлчлэх хэрэгтэй болдог штэ. 그 해는 비도 많이 오고 막 했던 것 같습니다. Тэгэл бас тэр үед борооч их ороод ер нь тэгжсэн юм шиг байна. 그리고 이제 봉사를 이제 수양회 잘 끝났어요. За тэгэл зуны семинараа хийгээ семинар маань сайн дууссан. 근데 너무 몸이 힘든 겁니다. Тэгэл ингээ нэг бие маань амар ядарч байгаа байхгүй юу? 그냥 걸어가면서 막 눕고 싶고. Зүгээр ингээ алхаж явах чадахгүй бошгоо хөвтмээр 그리고 санагдаа. 이제 차에다 짐을 싣고 이제 집으로 돌아가는 길이었습니다. Тэгэл машинда хамаг ачаагаа хийчихэл гэрлүүгөө буцаж исэн. 한 형제님하고 저하고 둘이 이제 운전하고 가는 겁니다. Тэгэл нэг ахтайгаа ээлжлээ хамж олоо яриа явж байгаа. 제가 운전하고 Тэгээ би ч олоо ярьсан. 형제님 옆에 타고. Ах маань хажууд суудсан. 근데 이제 졸립잖아요. Тэгээ нойр үрэн штэ. 그러니까 둘이서 찬송가를 엄청 크게 부르면서 막 운전하고 갔습니다. Тэгээд хоёулаа өстө байдгаараа чанга магтанд дуулаад явж байгаа байхгүй юу? 그런데 잠깐 멈추면 또 이제 바로 졸아. Тэгэл нөгөө дуу маань зогсчоор гин дахиад нойр үрээ явчихна. 그러니까 둘이 졸지 않으려고 Тэгээ хоёулаа яаж игээ зүүрмөлөхгүй 계속 찬송을 불렀습니다. тасралтгүй магтанд дуулж байгаа байхгүй юу? 그러면서 이제 휴게소 같은 데가 있었는데요. За тэгээд нэг нөгөө замын гуанзан зогсож 도저히 байгаа. 피곤해서 안 되겠어요. Юурөөсөө ядраа явж чадахгүй байгаа байхгүй юу? 막 머리를 때리면서 운전해도 졸리니까. Толгоогоо нүдхийн, цогхийн тэгээ бүр жолоогоо барих гэж. 그러면서 이제 둘이서 이렇게 대화를 했어요. Тэгээ хоорондоо битээр ингэж ярьж байгаа. 형제님 정말 힘드네요. Одоо ахаа одоо айгүй хэцүү байх тийм ээ. 그 형제님도 정말 힘듭니다. Гэсэн чинь нөгөө ах маань ч гэсэн харин тийм ээ хэцүү байна. 그런데 둘이 똑같이 감사하죠. Гэхдээ хоёулаа хамт ингээ адилхан талархсан сэтгэл нь байгаа юм. 정말 감사합니다. Үнэхээр талархаж ирсэн. 왜 그렇게 감사했을까요? Яагаад тэгтлээ талархсан юм бол? 우리가 지금 하고 있는 일이 결코 헛된 일이 아니라는 걸 알기 때문에. Бидний хийж байгаа ажил чинь огтхонч хоосон биш шүү дээ гэдгийг мэдэж байгаа учраас. 그렇죠? Тийм үстэй? 우리 그리스도인 삶은 헛된 삶이라는 게 없습니다. Христэд итгэвч бидний амьдралд хоосон зүйл гэж байхгүй. 주님의 말씀에 순종하며 사는 삶 속에는 결코 헛된 삶이 없습니다. Тэр эзний үгэнд дуулууртай амьдарч байгаа амьдрал огтхонч хоосон зүйл гэж байхгүй. 그러니까 늘 감사가 있는 겁니다. Тийм учраас үргэлж талархдаг. 여러분 정말 항상 기도해 보십시오. Хүмүүсээ үргэлж бүр тасралтгүй залбираад үзээрэй. 여기 보면 쉬지 말고 기도하라고 말씀하셨잖아요. Энэ дээрээс харуул тасралтгүй залбир гэсэн байна шүү дээ. 네. 여러분 쉬지 않고 어떻게 기도할 수 있을까요? Тасралтгүй яаж залбирах вэ? 계속 밥도 먹지 않고 그냥 무릎 꿇고 계속 하라는 겁니까? Хоолунд идэхгүйрээс сөхрөө залбираал байгаад гэсэн үг юм болов? 아니죠. Үгүй шүү дээ 물론 тийм ээ. 무릎 꿇고 기도하는 것은 당연히 해야 되는 거고요. Мэдээж эрг өвдөг сөхрөөд бол мэд залбирах ёстой. 여기 쉬지 않고 기도한다는 것은 Энэ дээр тасралтгүй залбир гэж байгаа нь 아까 말씀드린 무시로 түрүүн хэлсэн цаг үргэлж 하나님께 기도하는 삶을 사는 겁니다. цаг үргэлж бурхны өмнө залбирсан амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 내 마음이 늘 주님과 대화하는 삶을 사는 거예요. Тэгэхээр энэ зүрх сэтгэл дотроо үргэлж эзэнтэй ярилцаж амьдрах нь. 집에 나가면서 마음으로 주님 이제 나갑니다. Тэгэхээр одоо ирж ишээ явхаар гарахтаа ч гэсэн эзэн минь би одоо гарч байна шүү. 내가 가는 길에 주님 함께 해주세요. Миний явж байгаа замтай та хамт байж өгөөрэй. 직장에 도착했습니다. Ажил дээр ирлээ.
내가 무릎 꿇기 기도를 하지 않아도 Би өвдөг сүхэр залбирахгүй байсан ч 주님 이제 일을 시작하려고 합니다. эзэн минь би одоо ажиллаа эхлэх гэж байна шүү. 주님 아무런 사고 없이 일 잘할 수 있도록 도와주십시오. Аюул осолгүй сайнаар ажиллаа хийж чадхад минь туслаарай. 무릎 꿇고는 아니더라도 Өвдөг сүхэрдэггүй маа гэхэд, 입으로 말은 하지 않아더라도 амаараа ярьдаггүй маа гэхэд, 내 마음으로 зүрх сэтгэл дотроо 늘 주님께 그렇게 기도하는 겁니다. үргэлж эзэнт тийхүү залбирна. 자, 점심 시간도 됐습니다. Өдрийн цайны цаг боллоо. 그때 이제 밥이 있으면 그 앞에 놓고 주님 감사하면서 기도하겠죠. Хоолоо авчаад эзэн минь баярлалаа гэж залбирч таарна тийм ээ. 입으로는 그냥 감사함으로 하지만 Тэгэхээр амаараа талархлаа гэж байгаа ч 마음속에는 정말 더 많은 기도가 우리에게 있잖아요. зүрх сэтгэл дотроо бид нэр илүү их залбирч чадна шүү дээ тийм ээ. 그러니까 늘 주님을 생각하고 또 주님께 구하는 그런 마음으로 사는 것이 쉬지 않고 기도하는 그런 모습인 Тэгэхээр 거예요. үргэлж эзэнд хандан зүрх сэтгэл дотроо тасралтгүй залбирч байгаа чинь энэ тасралтгүй залбирч үе дүр төрх байна. 자, 그리고 여기 빌립보서 4장 6절에 보면은요. Тэгэхээр Филиппой 4:6-г харуулan 여기 보면 아무것도 염려하지 말고. юундад санаа буузав. 자, 그다음 읽어 드리겠습니다. Уншиж өгье. Харин аливаа зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэд бурханд мэдүүл. 여기 앞에 보면 Энэ өмнөхийг харуулan 여기 하얀 것만 봅시다. цагаанийг нь хараарай. 아무것도 염려하지 말고. Юундад санаа бүүзав. 참 우리는 염려가 많죠. Бид нар үнэндээ их санаа зовндог тийм ээ. 그런데 염려하지 말라고 말씀하십니다. Гэтэл бүү санаа зов. 그리고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. Тэгэд аливаа зүйл залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэд бурханд мэдүүл. 모든 일이잖아요. Аливаа зүйлд. 예. 나의 모든 일 Миний ерөөсөө өөрийн маань бүх зүйл 항상 주님께 үргэлж 기도하는 겁니다. эзэнд гуйн залбирах нь. 내가 잘한 일이든 못한 일이든 주님께 기도해야 되겠죠. сайн хийж чаддаг ч чаддаггүй ч эзэнд хандан 내가 залбирах. 잘한 일이었으면 주님께 감사함으로 기도하고 Миний сайн хийсэн зүйл бол эзэнд талархаад 내가 혹 залбирах. 실수한 일이 있다면 Магад миний алдаа гаргасан зүйл байгаа бол 주님께 회개하는 마음으로 기도하고 эзний өмнө гимшин залбирах нь. 항상 그 마음이 하나님께 향해 있어야 된다는 거예요. Энэ зүрх сэтгэл маань үргэлж бурхан руу хандан чиглэх ёстой. 예. 내가 실수하면 Би алдаа гаргасан бол 우리는 바로 하나님을 바라봐야 됩니다. бид нэр шууд бурхныг харах ёстой. 나에게 기쁜 일이 생기면 Надад баяртай зүйл тохиолдож 그때 байгаа 우리는 бол 하나님을 바라봐야 됩니다. тэр үедээ бид бурхныг харах хэрэгтэй. 내가 위험한 것에 걸어가면 Аюултай зүйл рүү би явж байгаа бол 그때도 우리는 하나님을 마음으로 바라봐야 됩니다. тэр үедээ ч бид бурхныг зүрх сэтгэлдээ харах хэрэгтэй. 그게 기도예요. Тэр бол залбирал байна. 항상 Үргэлж 변함없이 хувиршгүй гэх. 하나님은 내 아버지다. Бурхан бол миний эцэг. 그분은 나의 삶 가운데 늘 함께 계신다. Тэр нийгэм миний амьдралдаа үргэлж хамтай. 내가 위험한 길에 걸어가는데 주님이 나를 지켜보고 계신다. Аюултай замаар явах үед эзэн минь намайг хамгаалдаг. 내가 혹 죄를 짓는 그 가운데서 주님이 나를 지켜보고 계신다. Гимнүгэл хийж байгаа тэр дунд эзэн минь намайг харж байгаа. 그 마음이 Тэр сэтгэл 나를 지켜주는 겁니다. намайг хамгаалж өгдөг. 친구들과 술 마시는 장소에 갔습니다. Найз нөхөдтэйгөө арх уудаг газарт очлоо. 지금 나를 주님이 지켜보고 계신다. Яг одоо эзэн минь намайг харж байгаа. 자, 그 생각을 하면 친구하고 같이 앉았는데도 술을 마셔질까요? Тэгвэл тийм нөхцөл байдал дундаас найзтайгаа хамт арх уух уу? 그럴 수는 없겠죠. Тэгэх боломжгүй шүү дээ. 바로 그런 삶을 원하는 겁니다. Тийм амьдралыг хүсэж байгаа. 친구들을 안 만날 수는 없잖아요. Найз нөхөдтэйгөө уулзахгүй харах. 친구하고 대화 안 할 수는 없잖아요. Найз нөхөдтэйгөө ямар ч холбоогүй байх боломжгүй. 그렇지만 그 순간에 주님이 나를 바라보고 계신다. Гэхдээ ч яг тэр агшинд эзэн минь намайг харж байгаа. 우리는 그때 이렇게 기도합니다. Бид нар тэр үедээ ингэж залбирдаг. 주님, Эзэн. 오늘 오랜만에 친구를 만납니다. Өнөөдөр удаан хугацааны дараа найзуудтайгаа уулзлаа. 이들에게 Эдгээр хүмүүст 내가 하나님의 자녀라는 것을 보여줄 수 있도록 도와주시옵소서. би өөрийгөө бурхны хүүхэд гэдгээ харуулж чадхад минь туслаарай. 이들에게 내가 복음을 전할 수 있도록 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Эдгээр хүмүүст би сайн мэдээ тарааж чадхад минь туслаарай. 마음으로 기도할 수 있잖아요. Зүрх сэтгэл дотроо залбирч чадна шүү дээ тийм ээ? 그렇죠? Тийм ээ. 이게 무시로 기도하는 삶입니다. Энэ чинь л тасралтгүй залбираад байгаа амьдрал.
교회만 떠나면 하나님을 잊어버리고 사는 그런 삶이 아니라 Тэр чуулганаасаа гараад бурхныг мартдаг амьдрал биш. 교회에 왔을 때만 하나님을 기억하는 그런 삶이 아니라 Чуулган дээрээ ирэхдээ л бурхнаа сандаг тийм амьдрал биш. 집에 있을 때도 하나님을 기억하고 Гэртээ байхдаа ч бурхнаа бодож, 직장에 가도 주님을 기억하고 ажил дээрээ очихдоо ч эзнийгээ бодож, 교회 왔을 때에는 더 주님을 기억하고 чуулган дээрээ ирэхдээ бүр эзнийгээ бодож. 그게 바로 늘 무시로 기도하는 마음과 같습니다. Энэ чинь л тасралтгүй залбирж байгаа, цаг үргэл залбирж байгаа сэтгэл байна. 예수님은요 Есүс 어떤 분이시죠? ямар нэгэн бэлээ? 자 우리가 아는 것처럼 Бидний мэдэж байгаачлан 예수님은 하나님이십니다. Есүс бол бурхан. 하나님이신데 Бурхан 사람의 몸으로 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이십니다. хүний биеэр ирсэн нэгэн бол Есүс. 사람의 몸으로 이 땅에 오셨기 때문에 자기를 하나님의 아들이라 이렇게 표현한 겁니다. Тэр бурханы биеэр энэ газар дээр ирсэн учраас өөрийгөө одоо бурханы хүү гэж илэрхийлсэн. 예수님은 본인이 창조주라고 말씀하셨잖아요. Есүс өөрийгөө бүтээгч гэж хэлсэн шүү дээ. 태초에 하나님은 천지를 창조하셨다. Эхэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ. 네, 하나님이신 거예요. Бурхан. 자 그런데 Гэхдээ 창조주이신 예수님께서 бүтээгч Есүс 하나님을 향해 사람의 몸으로 이제 이 땅에 오신 예수님이신데 тэр бурхан хүний биеэр ирсэн нэгэн Есүс. 그분은 하나님께 기도하시잖아요. Гэтэл тэр нэгэн ч бурханд залбирдаг. 원래는 기도하실 필요가 있을까요? 없을까요? Үнэндээ залбирах шаардлага байгаа юу байхгүй юу? 하나님이신데 Бурхан штэ өөрөө. 기도할 뭐 필요가 없잖아요. Залбирах хэрэг байхгүй зү? 그런데 그분은 기도하셨어요. Гэсэн ч тэр нэгэн залбирсан. 왜 그러셨을까? Яагаад тэгв? 우리에게 본을 보여주신 겁니다. Бидэнд үлгэр жишээг харуулсан байна. 자 보셔요. За харъя. 예수님께서 우리에게 본을 보여서 기도를 하셨는데 Тэгэхээр Есүс бидэнд үлгэр дуурайлыг харуулan залбирсан. 예수님의 기도하는 모습을 봅시다. Есүсийн залбирсан дүр төрхийг харъя. 누가복음 Лук 11장 11. 11장 1절. 11-ийн 1. 자 여기 읽겠습니다. Уншия. 예수께서 Нэгэн газар 하늘곳에서 түүнийг 기도하시고 залбирч дууссаны 마치시니 дараа 제자 шавнарынх 중 нь нэг 하나가 түүнд 여짜오되 주여 эзэн 요한이 Йохан 이 шавнартаа хэрхэн 제자들에게 залбирахыг 기도를 заасан 가르치신 шиг 것과 бидэнд зааж өгөөч 우리에게도 гэжээ. 기도를 가르쳐 주시옵소서. 자 예수님은 한 곳에서 기도하시고 이렇게 말씀하시잖아요. Есүс нэг газар залбирч гэж хэлж байна. 자 예수님도 늘 기도하셨던 겁니다. Есүс үргэлж залбирдаг байсан. 그리고 기도하실 때 특별한 장소를 가서 혼자서 기도하셨습니다. Залбирахдаа онцгой газарт очин ганцаараа залбирдаг 자 байсан. 그리고 Тэгээ 여기 보면 요한이 교회 제자들에게 기도를 가르친 것 같이 이렇게 말씀하잖아요. энэ дээр эзэн Йохан шавнартаа хэрхэн залбирахыг заасан шиг гэсэн байгаа. 침례 요한도 여기 기도했다는 겁니다. Тэр баптист Йохан ч залбирдаг байсан. 그러니까 하나님의 사람은 기도할 수밖에 없어요. Тэгэхээр бурхны хүн л бол залбирахаас өөр аргагүй. 그래서 예수님도 제자들의 기도를 가르쳐 주셨잖아요. Тийм учраас Есүс ч шавнартаа залбирахыг зааж өгсөн. 우리가 수요일마다 이호 목사님 말씀을 통해서 우리 그 기도에 대해서 배우고 있잖아요. Бид нар чинь 5 гараг болгонд Йохан пастрын үгээр дамжуулаад залбирлын талаар сурж байгаа шүү дээ. 예. 그래서 기도는 그만큼 중요합니다. Тэр хэмжээний залбирал маань чухал ахна. 자 그리고 Тэгээ 또 누가복음 3장 21절에 보면 Лук 3-ын 21-ийг харуулсан. 자 여기 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. 백성이 Ард олон 다 бүгдээрээ 세례를 баптизм 받았을 хүртэж 예수도 байх үед 세례를 Есүс 받으시고 мөн баптизм 기도하실 хүртээд 때에 залбирч 하늘이 байв. 열리며. Тэр зуур тэнгэр заагдан. 두 개 다 읽었어요? 아니요. 아 이구나. 자 여기 보면 예수님이 세례를 침례를 받았잖아요. Энд дээр Есүс баптист Йоаханаар баптизм хүртэж байгааз. 그리고 나오셨어요. За тэгээ гарч ирсэн бэ. 그리고 기도하실 때 하늘이 열린 За 겁니다. тэгээ залбирах үед нь тэнгэр нээгдсэн бэ. 자 그리고 누가복음 6장 12절 Тэгээ Лук 6-гийн 12-оор 여기도 읽어드릴게요. уншиж өгье. Тэр өдрүүдэд Есүс залбирахаар ууланд гарч бүхэл шүнийг бурхан залбирсаар өнгөрөв. 그래서 밤이 맞도록 기도하셨습니다. Тэгэхээр шүнийг залбирч өнгөрөөсөн бэ.
여기 이제 기도하면 어떠한 일이 일어날 건지에 대해서 우리가 교훈으로 알 수 있는데요. Тэгэхээр залбирвал юу болох вэ гэдгийг бид нэр сургамжаар мэдэх боломжтой. 자, 예수님이 기도하실 때 하늘이 열렸습니다. Есүсийг залбирах үед тэнгэр нээгдсэн. 예, 우리가 기도할 때는요. Биднийг залбирах үед 하늘이 열릴까요? 닫힐까요? тэнгэр нээгдэх үү, хаагдах уу? 예, 우리가 기도할 때 하늘이 열립니다. Биднийг залбирах үед тэнгэр нээгдэнэ. 하나님의 능력이 우리에게 내리신다는 것을 말씀합니다. Бурхны хүч чадал бидэн дээр бууж ирнэ гэдгийг хэлж байгаа. 그리고요, 6장에 보면은요. 6 가руулаа. 누가복음 6장 열 부분은 예수님께서 그 다음 날 바로 제자들 12명을 세우는 그 일을 하십니다. Тэгэхээр яг үүний маргааш өдөр нь Есүс 12 шаваа босгодог байгаа. 12명의 제자를 세운다는 게 굉장히 중요한 일이잖아요. 12 шаваа босгоно гэдэг чинь маш чухал хэрэг шүү дээ. 그래서 가장 중요한 일을 앞두고 예수님은 밤새 기도하신 겁니다. Тэгэхээр үргэлж хамгийн чухал тэр зүйлийнхаа ажлынхаа өмнө Есүс шүнжэнгөө залбирдаг байсан. 자, 우리도 그렇습니다. Бид нар ч тийм. 우리에게 중요한 일이 중요한 일이 있을 때 우리는 반드시 기도해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр чухал ажил байх тусам зайлшгүй залбирах хэрэгтэй. 여러분에게 중요하다고 생각되는 그 일, Та бүхэнд чухал гэж бодогдож байгаа тэр ажил 더 간절히 기도해야 되는 겁니다. түүнийхэн төлөө илүү чин сэтгэлээр залбирах хэрэгтэй. 자, 여러분 우리 형제님들, За манай ах нар 물론 자매님들 중에 운전하신 분 계신지 모르겠지만, эгшнээ дотроос маань жолоо ирдэг хүн байгаа эсгээ мэдэхгүй. 자, 운전할 때 기도하십니까? Жолоогоо барихдаа залбирдаг уу? 차 탁 문 열고 탁 들어가서 키 꽂고 돌리고 그냥 운전합니까? Машинд ороод суугаад асаагаал явчихдаг. 기도하셔요. Залбираарай. 자, 우리 자매님들, Манай эгчнэр 자, 아침, 점심, 저녁 이렇게 밥을 준비하면서 기도하십니까? өглөө өдөр оройн хоолоо бэлтгэхдээ залбирдаг уу? 자, 기도해 보셔요. Залбираад үзээрэй. 달라집니다. Өөрчлөгдөнө. 달라요. Өөр эдэг. 아마 요리 맛도 달라질 거고요. Магадгүй хоолны чин амт ч өөрчлөгдөж магад. 우리 형제들 같은 거 운전할 때요. Манай ах нар маань жолоо барихдаа 기도하고 운전하면 달라집니다. жолоо залбираа жолоогоо бариа явал өөр юм. 기도하지 않으면 운전할 때 좀 난폭해질 수가 있습니다. Тэгэхээр залбирахгүй байх юм бол ингээд жолоо барьж байгаад бас алдаа гарах боломжтой. 근데 기도를 다 하고 Гэтэл залбираад 운전대 딱 잡으면 тэгээд өрүүлээ барьж авахд 막 기도했는데 막 이렇게 운전하지 않겠죠. тэгэл залбирсан хүн чинь хамаа намаагүй жолоо барихгүй штэ. 자, 기도하고 이제 운전하고 가는데, Залбираад жолоогоо орой явж байна. 어쩌다가 이렇게 옆 사람이 뭐 옆에 차 지나가는 게 뭐 이렇게 가면서 이렇게 이제 좀 이렇게 좀 안 좋은 일이 생겼습니다. За тэгээд ингээд жолоогоо барьж явж байгаад хажуудлахын машинтай мөргөлдөг шахаад нэг жоохон эвгүй зогсчлоо. 사고 날 뻔했어요. Асал гарах шахсан. 그 옆에 창문이 딱 내리더니 Тэгээд өстө нөгөө хүн чинь цонхоо буулгаад 막 이렇게 이러고 같이 өстө 지나가는 거예요. нэрээ ингээл баахан хараал хэлэл явж. 그러면 나는 어때요? Тэр үед яах вэ? 기도하지 않은 사람은 Залбираагүй хүн 문탕이 막 서로 같이 옆에. харилцсан л ингэ штэ тийм ээ. 근데 기도한 사람은요. Харин залбирсан хүн 참아야죠. за твчи 기도했는데. залбирсан юм чинь. 그죠? Тийм ээ? 충분히 그런 상황이 생길 수 있습니다. Хангалттай тийм зүйл болох боломжтой. 자, 예수님께서 기도하신 것은 바로 우리도 꼭 기도해야 된다는 것을 가르치기 위함입니다. Тэгэхээр Есүс залбирсан нь биднийг ч гэсэн залбирах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그리고 기도는요. За мөн залбирал нь 우리 연약함을 하나님께 아뢰고 бидний өөрийн сул доройгоо бурханд өчхийн тулд 하나님께 도움을 구하는 것이 바로 기도입니다. бурханаас тусламж хүсэж байгаа чинь залбирал. 마치 아이가 За одоо яг нэг хүүхэд 모든 것을
아버님께 의지하는 것처럼 нөгөө бүх зүйлийг яг л эцэгтэй ингээд даатгаж чаддаг. 아이가 온전히 모든 것을 엄마에게 바라는 것처럼 Ерөөсөө хүүхэд бүх зүйлээ ээжээсээ л гуйдаг шиг. 기도는 Залбирал 바로 우리가 하나님께 모든 것을 바라는 그런 삶을 말합니다. бид Бурханаас бүх зүйлээ хүсэн гуйж даатгаж байгаа тэр амьдралыг хэлж байгаа. 어린아이가 무슨 능력이 있겠습니까? Жоохон балчир хүүхдэд ямар хүч чадал байх вэ? 예? Тийм ээ? 필요한 거 있으면 아버지께 구해야죠. Хэрэгтэй зүйл байвал ааваасаа гуйна. 왜? 자기의 능력이 없으니까. Өөрт нь чадвар байхгүй учраас. 뭐 하나 갖고 싶어도 뭐 없잖아요. Гүйний ганц юм өөрийнхөө хүссэн юмыг авчиг гэсэн ч байхгүй шүү дээ. 그래서 그 어린아이가 늘 부모를 바라보는 그 마음, 그 모습이 바로 기도에 하는 모습이라고 말할 수 있습니다. Тэгэхээр бяцхан хүүхдийн тэр ингээ хүсэн гуйж байгаа дүр төрх чинь бидний дүр төрх байх ёстой гэсэн үг. 자, 그런데 성경은 За 이제 여기서 우리가 Библи 이제 생각해 볼 게 있습니다. үүнээс бидний бодох зүйл байна. 성경은 하나님께 먼저 기도하기 전에 Бурхан залбирахынхаа өмнө 먼저 말씀을 잘 들을 줄 알아야 될 것을 말씀하고 있습니다. эхлээд үгийг сайн уншдаг байх хэрэгтэй гэдгийг сонсдог байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж 자, байгаа. 전도서 5장. Номлогчийн үгс 5. 네. 전도서 5장입니다. Номлогчийн үгс 5. 전도서 5장 1절. 5-ын 1 여기 읽겠습니다. уншиж өгье. Бурхны өргөөрөө явахдаа чи алхмаа хянагтун мөнхөглөн тахил өргөснөөс ойртон очоод чагнасан нь дээр. Учир нь хүмүүн буруу үйлээс хэрхэн хүндэрхөө ойлгодоггүй аж. 자, 여기 보면 эндээс харуулсан. 하나님께 제사 이렇게 전에 들어갈 때 이제 발을 조심하라고 말을 하는데요. Тэгэхээр Бурхны өмнө очихдоо алхмаа хяна гэж. 이게 말씀을 듣는 것이 제사 드리는 것보다 낫다 이렇게 말씀하고 있는데. Тэгэхээр үгээ сонсох чинь тэр тахилаас дээр гэж. 자, 그리고 Тэгээ 잠언 28장 6-р төгс 18 28 9절입니다. 9. 잠언 28장 6-р төгс 28 9. 9절. 자, 여기도 읽겠습니다. уншиж өгье. 사람을 Хуйлыг үл сонсдог 돌이키고 хүний 돌이키지 залбирлан 않으면 ч 그 хүртэл 기도도 жигшүүртэй. 가증하니라. 자, 여기 보면은 이제 하나님의 말씀을 듣지 않고 Тэгэхээр энэ дээрээс Бурхны үгийг сонсохгүй 기도한다. залбирч 이것은 가짜 기도라는 가짜 기도. энэ нь хуурамч залбирлаа гэсэн үг. 자, 우리가 하나님의 말씀을 듣고 Бид нараа Бурхны үгийг 그 말씀에 сонсоод 순종하면 사는 삶을 살아는 겁니다. тэр үгэнд дуулууртай амьдардаг. 그런 가운데 기도하는 것. Тэгингээ тэр дундаа сайн мэдээ 이것은 хараад. 진실된 기도입니다. Энэ чинь чин сэтгэлийн залбирал. 그런데 하나님 말씀을 듣고도 순종치 않고 Гэтэл Бурхны үгийг сонссон хэрнээ дуулууртай байх. 그러면서 자기는 기도해. Тэгингээ өөрөө залбираад байна. 뭔가 맞지 않죠. Ямар нэгэн зүйл нь таарахгүй байгаа. 예. 그러니까 먼저 말씀을 듣고 순종하는 삶이 필요하다 이겁니다. Тийм учраас төрүүлээд үгээ сонсоод дараа нь залбирах нь чухлаа гэж. 그래서 올바른 모습으로 기도하려면 Зөв дүр төрхөөр залбирахын 이제 тулд 먼저 이제 이게 필요하다는 겁니다. эхлээд энэ хэрэгтэй ахна. 자, 이렇게 한번 읽어드리겠습니다. 어디쪽이? 요한복음 5장 17절, 요한- 15장 7절, 15-ын 7. 요한복음 15장 7절. Йохан 15-ын 7. Та нар миний дотор миний үгс та нарын дотор байваас та нар юу хүснээ гуй. Тэгвэл та нарт биелэх болно. 자, 이 말씀 어때요? За энэ үг ямар санагдаж байна? 여러분들 이 말씀 너무 좀 감사함으로 들리잖아요. талархах сэтгэл төрж байгаа үстэй. 네. 여기 보면 너희 안에 이게 뒤에 보면 무엇인지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 이렇게 Та нар 말씀하셨는데 юу хүснээ гуй. Тэгвэл та нарт биелэх болно гэсэн. 이 말씀 참 좋아요. Энэ үг нь сайхан байна. 여기 하얀 글씨만 보셔요. Цагааныг нь хараад байгаарай. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. Тэр юу ч бай хүснээ гуй. 그리하면 Тэгвэл 이루리라. та нарт биелэх болно. 자, 그런데 중요한 것은 Чухал нь 바로 빨간 글씨입니다. улаан нь.
자, 빨간 글씨하고 노란 글씨 같이 읽어봅시다. Улаан шараар бичигдсэнийг хамт уншия. 너희가 Та 내 нар 안에 миний 거하고 내 дотор, 말이 너희 миний 안에 үгс та нарын дотор байвас. 이게 중요합니다. Энэ чухал юм. 너희가 내 안에 거하고. Та нар миний дотор. 예, 그렇죠. Тийм ээ? 우리가 주님 안에 거하는 것이 중요합니다. Бид нар эзний дотор байна гэдэг чинь чухал. 그리고 내 말이 너희 안에 거하며. Миний үгс та нарын дотор байвас. 이것도 너무나 중요한 За 말씀입니다. энэ ч ихсэн маш чухал үг. 하나님의 말씀이 Бурхны үг 내 마음에 새겨졌다 이겁니다. миний зүрх сэтгэл сийлэгцээ. 자, 그 사람은 어떻게 살까요? Тэр хүн яаж амьдрах вэ? 올바른 신앙을 살 수밖에 없잖아요. Зөв зохистой итгэлээр амьдрахаас өөр аргагүй үстэй. 그 올바른 신앙을 살면서 하는 기도. Тийм зөв зохистой амьдрал дундаа хийж байгаа залбирал. 하나님이 다 들어줄까요? 안 들어줄까요? Тэгвэл бурхан түүнийг сонсох уу, сонсохгүй юу? 당연히 들어주죠. Мэдээж сонсно тийм ээ. 자, 그런데 Гэхдээ 우리는 위에 빨간 글씨, 노란 글씨는 빼놓고 тэр улаан шараар бичигдсэн үгээ хасаж тавьчаад 무엇이 네 원하는 대로 구하라. 그리하면 주시리라. та нар юу хүснээ гуй тэгвэл та нарт биелэх болно. 자, 이 말씀만 가지고 있다면 Энэ үгийг л барай яваад ээ. 어리석은 겁니다. Мунхаг хэрэг. 그렇죠? Тийм ээ? 이게 그 사냥하는 사람이 총을 들고 나갔는데 За нэг анчин бууга үрээ гарчээ. 예, 총알이 없이 나갔어요. Тэгсэн чинь бууны сумгуугаар авчихсан. 늑대 잡을 수 있어요? Тэгвэл нь одоо ангаа хийж чадах уу? 미련하죠. Мунхаг байгаа үстэй. 예, 진짜 미련하잖아요. Их манхаг мангар байгаа үстэй. 총은 들고 나갔는데 Энд чинь бууга авцсан. 총알이 없이 간 거예요. Сумгуу юу гараа авчих юм. 바로 정말 내가 하나님 안에 거하지 않고 Тэгэхээр би өөрөө бурхан дотороо байхгүй. 하나님의 말씀을 내 마음에 두지 않고 Бурханы үгийг өөрийн сэтгэлдээ тавихгүй. 기도하는 것이 마치 총알 없이 총만 가지고 나가는 사람과 같습니다. Залбирж байгаа чинь яг нөгөө сумгуу бууга үрээ гарч байгаа хүнтэй адилхан байна. 자, 그리고 주님께 순종의 길을 주님께서 순종의 길을 걸으셨던 것처럼 За эзэн маань тэрхүү дуулууртай байдлын замаар явсан шиг 너 또한 주님과 같은 길을 걸어라 주님이 이렇게 말씀하시는데. тэр чийж эзэнтэй адил замаар яв гэж хэлж байгаа. 자, 요한 1서 1-р Иохан 2장입니다. 2. 요한 1서 2장 1-р Иохан 2-ын 6절. 6. 자, 읽겠습니다. За уншиж өгье. Түүний дотор оршдог гэж яригч нь түүний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай. 자, 여기 저 안에 행한다 바로 주님 안에 행한다 이 말씀입니다. 그래 түүний дотор оршдог гэж байгаа нь эзний дотор оршдог гэсэн үг. 자, 주님 안에 거한다 하는 자는 Эзний дотор оршдог гэж яригч нь 주님께서 행하신 대로 너도 그렇게 행할지니라. 이렇게 эзний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай гэж хэлж байгаа хаа. 네. 자, 주님이 우리에게 행하신 게 뭐죠? Эзэн бидэнд юу гүйдэж өгсөн бэлээ? 여기 보면 Эндээс харуулсан. 자, 여기 2장 5절 한번 봅시다. 2-ын 5-ыг харъя. 5절 읽어드릴게요. Уншиж өгье. 누구든지 Харин 그의 түүний 말씀을 үгийг 지키는 сахидаг 자는 хэний ч 하나님을 дотор Бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ. 자, 이 말씀을 잘 생각해 보셔요. 그래 энэ үгийг маш сайн бодож үзээрэй. 누구든지 그 말씀을 지키는 자. 그래 хинч вэ түүний үгийг сахидаг нэгэн. 그 지킨다는 것은 하나님께서 우리에게 부탁하신 그 말씀을 순종하면서 사는 자라는 것을 그래 말합니다. сахидаг гэж байгаа чинь Бурхны айлцсан үгэнд дуулууртай амьдардаг нэгэн гэсэн үг. 그 사람은 Тийм хүн 하나님의 사랑이 참으로 구속에서 온전케 되었나니. Бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. 자, 말씀에 순종하는 것과 Үгэнд дуулууртай амьдрах болоо 하나님을 사랑하는 것과 연결시켜 놨어요. Бурхныг хайрлах хоёрыг холбосон байна.
자, 그러면 생각해 봅시다. Тэгвэл бодоод үзээрэй. 하나님을 사랑한다라고 하면서 Бурхныг хайрладаг гэж яриад 말씀을 순종하지 않아요. үгэнд дуулууртай байхгүй. 그러면 이 사람은 하나님을 사랑한다는 겁니까? 사랑하는 겁니까? 사랑하지 않는 겁니까? Тэгвэл энэ хүн Бурхныг хайрлаж байна уу? Үгүй юу? 예, 사랑하지 않는다는 것을 보여주는 겁니다. Хайрлахгүй байна гэдгийг харуулж. 그런데 말은 하지 않아도 Гэхдээ ярьж хэлэхгүй байгаа. 하나님의 말씀을 순종하면서 사는 삶은 Бурхны үгэнд дуулууртай амьдарч байгаа амьдрал. 그 사람은 Тэр хүн 하나님을 사랑한다는 말은 하지 않아도 Бурхныг хайрладаг гэж ярьж хэлээгүй. 그 사람은 하나님을 사랑하는 사람입니다. Тэр нь Бурхныг хайрладаг хүн байна. 맞죠? Тийм үстэй? 그래서 주님은 이렇게 연결시켜 놓은 거예요. Тийм болохоор эзэн маань ийхүү холбож хэлсэн байгаа юм. 네가 나를 사랑하냐? Чи намайг хайрладаг уу? 사랑한다는 건 말을 하는데 Хайрладаг гэж яриад ээ. 왜 말씀에 순종하면 삶이 없어? Яагаад үгэн дуулууртай байгаа амьдрал байхгүй байна вэ? 하나님 우리에게 이렇게 반문할 겁니다. Бурхан биднээс ийхүү асуух нь. 자, 그래서 6절 이 말씀을 보셔요 이제. Тэгэхээр энэ 6 дээр гарч байгаа үгийг 자, хараарай. 저 안에 거한다 하는 자는 Түүний дотор оршдог гэж ярих чинь 그의 행하신 대로. түүний явсанчлан 자, 주님께서 행하신 일이 뭐죠? эзний хийсэн ажил юу вэ? 나를 사랑하는 거잖아요. Намайг хайрлсан. 그죠? Тийм ээ? 나를 어떻게 사랑해 주셨어요? Яаж намайг хайрлаа? 그냥 사랑한다 이렇게 말했나요? Хайртай шүү гэж хэлсэн үү? 말로만? Ганцхан үгээрээ? 아니죠. Үгүй үстэй. 자기 생명을 내 던지면서 나를 사랑해 주셨어요. Өөрийн амьнаасаа өмнөөс маань өгөж намайг хайрлсан. 주님은 말로만 나를 사랑해 주신 분이 아니에요. Эзэн зөвхөн үгээр намайг хайрладаг нэгэн биш. 조그만 선물 하나 주면서 나에게 사랑한다라고 말하신 Жижигхэн 분이 아니에요. бэлэг өгөнгөө намайг хайрладаг шүү гэж хэлсэн юм биш. 자기 생명을 내 주기까지 사랑하셨잖아요. Өөрийн амиа өгөж намайг хайрлсан. 그러면서 나를 사랑한다라고 말씀하셨어요. Тэгээд надад хайрладаг шүү гэж хэлж байгаа хан. 그처럼 Түүнтэй адилхан 너도 чи ч гэсэн 주님을 사랑한다면 эзнийг хайрладаг бол 그 다음은 여러분들 생각하셔야 해요. түүнийг та бүхэн бодох хэрэгтэй. 그죠? Тийм үстэй? 네가 정말 주님을 사랑한다면 Чи үнэхээр эзнийг хайрладаг бол 주님의 행하신 것처럼 эзний үйлдсэн шиг 너도 행해야 되지 않겠냐 이거죠. чи ч үйлдэх хэрэгтэй биш үү? гэсэн. 당연하죠. Тийм үстэй? 사랑은요 Хайр гэдэг чинь 꾸밀 수가 없습니다. ингээд одоо юу лээ? Хуурамчаар харуулах боломжгүй. 사랑은요 Хайр гэдэг чинь 거짓으로 할 수 없습니다. хуурамчаар харуулах боломжгүй. 예, 말로는 거짓말을 할 수 있습니다. За, үг хэлээрээ бол худлаа ярьж болох юм. 근데 행동으로는요 Харин үйлдэл нь 거짓을 못해요. худлаа ярихгүй. 사랑은 행동을 하게 돼 있습니다. Хайр бол үйлдэл хийхэд хүрэгдэг. 그죠? Тийм үстэй? 사랑하는 사람이 정말 아픕니다. Хайртай хүн маань өвдөж байна. 그런데 내가 그 사람한테 사랑한다라고 말 한 번도 해본 적이 없어. Гэтэл тэр хүнд хайртай шүү гэж нэг ч удаа хэлж үзээгүй. 근데 그 사람이 아파서 울고 있습니다. 너무 고통스러워하고 있습니다. Өнөө хүн маань өвдөө шаналаа завж. 그럼 내 마음이 어떨까요? Тэгвэл миний сэтгэл ямар ах вэ? 아프죠. Өвдөн нэцтэй. 그리고 같이 눈물을 흘릴 수밖에 Тэгээ 없어요. хамт уйлн нэцтэй. 누가 그러겠죠. Хэн нэгэн тэгэх бах. 야, 저 사람 아픈데 네가 왜 울어? Хөөе тэр хүн өвдөж байгаа чи яага уйлаад байгаа. 내가 언제 울었다고? Би хизээ уйлсан. 야, 너 이 사람 좋아하는구나. Чи энэ цай юм биш. 아니? Үгүй гэл. 예. 그러면 뭐라 그럴까요? Тэгвэл юу гэх вэ? 야, 보인다 보여. Харагдаад байна. 뭐 좋아하는구만. Сайн л юм биш. 사랑하는 거 맞네. Хайртай л юм биш. 그죠? Яг нэстэй? 예. 우리가 주님을 사랑한다면 Тэгэхээр бид нар эзнийг хайрладаг бол 우리가 어떻게 행동을 할까요? бид нар яаж үйлдэх ёстой? 자, 그리고요. За тэгээд 정말 우리가 이제 기도하기에 앞서서 먼저 бид бүхэн үнэхээр залбирахынхаа өмнө эхлээд 우리 마음 속에
그리고 бидний сэтгэл зүрх нь 우리의 생활 속에 숨은 죄를 버리는 것이 먼저입니다. бидний амьдралын дунд нуугдсан байгаа гэмнүглээ хаях нь нэн төрөнд. 죄를 가지고 있는 상태에서는 기도하는 것이 안 맞잖아요. Гэмнүгэлтэй байр байдлаасаа залбирна гэдэг чинь зохирохгүй байгаа эцтэй. 기도는 하나님 앞에 나가는 건데 Залбирал гэдэг зүйл маань Бурхны өмнө очиж байгаа. 내가 누군가를 미워하는 감정을 가지고 있습니다. Гэтэл би хэн нэгнийг үзэн ядсан сэтгэлийг тээгдсэн байна. 그 감정을 그대로 가지고 Тэр сэтгэлтэйгээ 이걸 딱 묻어놨습니다. энийг ингээд хав дарсан. 그리고 주님 앞에 나왔습니다. Тэгээд эзнийхээ өмнө очиж. 주님, Эзэн, 이번에 저희 아버지 энэ удаа манай аав 말씀 듣기로 했습니다. үг сонсохоор болсон. 우리 아버지 꼭 구원받게 해주세요. Аавыг маань та заавал аварч өгөөч. 그리고 기도는 잘했습니다. Гээ залбираа дууслаа. 그리고 이제 하나님 내 기도했으니까 들어주시겠지. Тэгээд за одоо бурхандаа залбирсан юм чи бурхан сонсож өгөх бах. 들어줄 거예요, 안 들어줄 거예요? Сонсож өгөхгүй юу? 하나님께서 말씀하십니다. Бурхан айлтаж байгаа. 너 그 죄 버리고 와. Чи энэ гэмнүглээ хаяад ир. 자, 시편 66편 Дуулал 66 18절입니다. 18 여기 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Хэрэг би зүрхэндээ цөв муу хүндэтгсэн бол эзэн сонсохгүй байхсан. 짧지만 굉장히 강한 말씀이죠. Богинохон ч маш хүчтэй үг. 여러분 이 말씀을 마음에 확 새겨 보셔요. Та бүхэн энэ үгийг нэг сэтгэлдээ сэлээд үзээрэй. 여기다 세우지 말고 여기다 새기지 말고 Энэ ой тоотоондоо сэлэх биш. 여러분 마음에 새기세요. Сэтгэлдээ сэлээд үз. 깊이 새기십시오. Бүр гүн сэл. 내가 내 마음에 죄악을 품으면 Би зүрхэндээ цөв муу хүндэтдэг бол 주께서는 내 기도를 듣지 않으십니다. эзэн залбирлыг минь сонсдоггүй. 저는 이런 시험을 많이 받아봅니다. Би ийм сорилтонд их ордог. 저는 어쩔 수 없이 이 강단 앞에 서야 될 사람입니다. Би яах чаргагүй энэ дэр дээр зогсох ёстой хүн. 그리고 여러분 앞에 말씀을 가르쳐야 되죠. Та бүхний өмнө үгийг заах ёстой хүн. 그런데 가끔은 내가 집에서 우리 자매하고 아니면 우리 애들하고 얘기하면서 기분 나쁜 일이 생길 수도 있습니다. Дагдал одоо заримдаа хаая. 여러분도 마찬가지입니다. Та бүхний хувьд ч ялгаагүй. 여러분들이 누군가를 전도하는 거 있잖아요. Та бүхэн хэн нэгэн цай мэдээ тарааж байгаа. 혹시 부모를 전도한다든가 Багад эцэг ихтэй, 자식을 전도할 때 үр хүүхэдтэй 가장 먼저 내 자신을 바라보세요. сайн мэдээ тараахдаа хамгийн эхлээд өөрийгөө харах хэрэгтэй. 기도로 나아가기 전에 Залбирахаасаа өмнө 먼저 회개의 기도가 필요할 때가 있습니다. эхлээд гимшлийн залбирал хэрэгтэй үеч байна. 내 마음속에 죄를 찾아서 그것을 버려야 됩니다. Өөрийн зүрх сэтгэл дотор байгаа гимнүглээ олж хаях хэрэгтэй. 자, 여기 이사야 1장 15절부터 17절까지 보면은요. Исая 1-ийн 15-аас 17 харуулan. 자, 이사야 1장 Исая 1-ийн 15절부터 17절까지 15-аас 17 여기 한번 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Би 너희가 선을 та 펼 нарыг 때에 гараас 내가 харуухад 눈을 та нараас би 너희가 бэлмийг 많이 буруулна. 기도할지라도 Та нар 내가 듣지 олонтоо 아니하리니 залбирсан ч би 이는 эс 너희의 сонсон. 손이 피가 가득 Гарчин цусаар бялтсан 너희는 байна. 스스로 씻으며 Өөрсдийгөө 스스로 угаад 깨끗하게 цэвэрэл, 하여 내 목전에 өөрийн 세우고 минь нүднээс ёрын 버리고 үйлсээ зайлуул, 악행을 муу хийхийг 비추고 зогсоо. 선행을 행하오. 17절까지 다 읽었어요? 17-оос уншина. Сайныг үйлдэхийг сурцгаа, шудраг ёсыг мэддэг, дарлагсдыг тэтг, өнчнийг өмөр, бэлэвснийг өмгөөл. 자, 여기 보면 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이렇게 나오죠. Тэр их залбирх боловч би сонсохгүй гэж байгаа юм.
많이 기도해도 하나님께서 안 듣는다는 겁니다. Их залбирж байсан ч бурхан сонсохгүй гэсэн үг. 그 이유가 여기 나오잖아요. Шалтгаан нь энэ дээр гарч 이는 байна. 너희의 손에 피가 가득함이라. Энэ нь та нарын гар цусаар дүүрчээ. 그래서 그것을 반드시 씻으라고 말을 하잖아요. Тэр гараа эхлээд угаая гэж 깨끗하게 хэлж 하라고 말을 하잖아요. байна. Цэвэрэл гэж юм. 예. 그리고 내 목전에서 너희의 악을 버리라고 말을 합니다. Тэр мэлмийн минь өмнөөс тэр хорон муугаа зайлуул гэж. 그리고 그 악을 그치라고 말하잖아요. Хорон муугаа зогсоо гэж. 자, 스스로 씻고 스스로 깨끗하게 하는 게 어떻게 하는 걸까요? Өөрийгөө цэвэрлэн угаан гэдэг нь юу вэ? 예, 주님께 무릎으로 회개의 기도로 나아가는 겁니다. Эзнээс асууж гимшиж залбирах нь. 그게 먼저인 거예요. Тэр нь эхлээд байна. 그리고 선행을 배우며 공의를 구하며 За тэгээд сайныг үйлдэхийг сурцгаа шударгыг мэддэг. 그리고 선을 행하라고 말씀하십니다. Сайныг үйлд гэж хэлж байна. 자, 그리고요. 빌립보서 4장 Филиппой 4 6절입니다. 4-ийн 6. 빌립보서 Филиппой 4장 4-ийн 6절 7절. 6, 7 자, 여기 읽겠습니다. уншиж өгье. Юундад санаа бүү зов. Харин аливаа зүйл залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэй бурханд мэдүүл. Бүх оюун ухааныг давах бурхны амар тайван нь та нарын сэтгэл санааг Христ Есүс дотор хамгаална. 자, 우리는 기도할 때 정말 우리의 마음을 바로 잡아주기를 기도할 필요가 있습니다. Бидний зүрх сэтгэлийг барьж өгөөч гэж бид нэр залбирах хэрэгтэй. 이게 아까 6절을 아까 우리가 찾았던 말씀인데요. 6 түрүүний бидний уншсан үг байгаа. 아무것도 염려하지 말고 Юундад санаа зов. Бүү битээ зов. 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 아뢰라. Харин аливаа зүйл та залбирлаараа, гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэй бурханд 자, мэдүүл. 그리하면 그리하면 무슨 일이 벌어지냐? Тэгвэл юу болох вэ? 여기 보면 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키신다. Бурхны амар тайван та нарын сэтгэл санааг Христ Есүс дотор хамгаалнаа. 내 마음을 지켜주시는 겁니다. Миний зүрх сэтгэлийг хамгаалж өгөх нь. 여러분 스스로 여러분 마음을 지킬 수 있다고 생각하십니까? Та бүхэн өөрөө өөрсдийнхөө сэтгэлийг хамгаалж чадна гэж бодож байна уу? 잘 안 됩니다. Чадахгүй штэ сайн. 여러분들 마음대로 이 감정이 이렇게 잡아지지가 않아요. Та бүхний сэтгэл хөдлөл таны хүснээр ингээл баригдаал байнга байхгүй. 여러분 화 내면 안 된다는 거 알고 계시잖아요. Өөрлөж болохгүйг мэдж байгаа шүү дээ. 근데 화가 나. Гэхдээ өөр хүрээд байна. 그죠? Тийм ээ? 안 된다는 거 알아. Болохгүй гэдгийг мэдээд байна. 화가 나요. Өөр хүрээд байна. 주먹 나가면 안 된다는 거 알아. Энэ гар ингээ явж болохгүй 이게 мэдээд байна. 나간다니까요. Гэсэн чи энэ яваад байна. 근데 화가 탁 올라올 때 우리는 딱 생각해야 됩니다. Тэгэхээр яг өөр хүрэх үед бид нэр шууд бодож чаддаг байх хэрэгтэй. 주님이 나를 보고 있지. Эзэн харж байгаа шүү 그리고 дээ. 바로 기도로 서서 주님께 기도하는 마음을 가져야 돼요. Тэгээ бушуухан шиг буруу хар зогсоод эзний өмнө залбирах хэрэгтэй. 하나님 Бурхан 도와주십시오. туслаарай. 내가 이 올라오는 이 감정을 내가 조절 못합니다. Би энэ гарч ирээд байгаа сэтгэл хөдлөлөө барьж дийлэхгүй байна. 그 순간 하나님을 바라봐야 되는 겁니다. Яг тэр агшинда бурхныг хардаг байх хэрэгтэй. 그 순간 나를 화나게 하는 그 사람을 바라보는 게 아니라 Яг тэр агшинд өөрийн маань хүргээд байгаа тэр хүнийг харах биш. 그 순간 나를 힘들게 하는 그 사람을 보는 게 아니라 Яг тэр агшинд намайг зовоогоод байгаа тэр хүнийг харах биш. 화나려고 하는 그 순간 나는 하늘을 바라봐야 됩니다. Өөр хүрж байгаа тэр агшиндаа тэнгэрийг харах хэрэгтэй. 그러면 기도할 수 있어요. Тэгвэл залбирч чадна. 그러면 참아집니다. Тэгвэл төвчж чадна. 그러면서 정말 감사하게 돼요. Тэгингээ үнэхээр талархдаг. 야, 내가 정말 변했구나. 내가 정말 변했구나. Би үнэхээр өөрчлөгдсөн юм байна. 예전 같으면 막 저는 두드러 패는데. Тэр өмнө байсан бол шууд барьж аваад нүддсэн байгаа тийм ээ. 그죠? Тиймээс тэ? 예전 같으면. Өмнө нь бол өмнө нь шүү дээ. 예전 같으면 Өмнө нь. 그러면 정말 막 두드러 패는데. Тэр аврагдаагүй байхаасаа өмнө байсан бол аль хэдийнэ зодцсон байгаа. 기도하는 사람은요. Харин залбирдаг хүн 그게 чинь 참아져요. төвчж чаддаг. 그게 하나님의 능력인 거예요. Тэр нь бурхны хүч чадал.
내가 하려고 하면 절대로 안 됩니다. Би өөрөө хийх гээд ингээ байх юм бол юус болохгүй. 기도를 통해서만 가능해요. Залбирлаар дамжуулан боломжтой. 자, 기도하면 Залбирвал 하나님의 능력이 나에게 온다고 그랬죠. Бурхны хүч чадал надад ирнэ гэсэн шүү дээ. 그 능력이 나를 참게 만들어 주는 겁니다. Тэр хүч чадал намайг төвчөд тусалдаг. 내가 성격이 좋아서 참아지는 게 아니에요. Би өөрөө угаас зан сайтай хүн учраас төвчээд байгаа юм биш. 여전히 나는 급한 사람이고 Угаасаа л би чинь 여전히 나는 충분히 화날 수 있는 сандруу 사람입니다. уурлах боломжтой хүн. 여전히 저 사람 날 두들겨 팰 수 있는 사람이에요. Өмнөхшгөө яг л хүнийг зодох боломжтой хүн. 그렇지만 기도하면은요. Харин тэгсэн ч залбирвал 그게 다 참아집니다. төвчж чадах нь. 그게 놀라운 일인 거예요. Энэ чинь гайхалтай хэрэг. 그게 그리스도인의 능력입니다. Энэ чинь Христэд итгэгчийн урд чадвар. 자, 그리고요. 또 우리는 숨은 허물을 버려야 됩니다. За тэгээ бид нэр энэ нуугдсан байгаа гин бурууга хаях хэрэгтэй. 시편 19편 12절 보면요. Дуулал 19:12-ыг харуулсан. 읽겠습니다. Уншиж өгье. 자기 Хэн 허물을 бурууга 눈으로 ухаар 깨달은 чадах 자를 вэ? 숨은 Намайг 허물에서 нууцлагдсан буруунуудаас ангижруулаач. 네. 죄를 버리려면 내가 뭔가 잘못한 걸 알아야 되잖아요. Гимээ хаяа гэвэл юу буруу хийж байгаагаа мэдэх ёстой. 네, 그죠? Тийм үстэй? 뭔가 내가 죄가 있다는 걸 알아야 내가 뭐 버리죠. Ямар гим надад байгаа вэ гэдгийг мэдэж үж хаяа. 근데 나도 모르는 죄가 있습니다. Гэтэл өөрийн ч мэдэхгүй байгаа гим байна. 분명히 죄인데 그게 죄가 아니라고 생각하면서 내가 살고 있는 것도 있을 수도 있어요. Гарцаагүй гим. Гэсэн ч би гим биш гэж бодоод амьдрж яваа зүйл ээж болох юм. 근데 주님께 딱 기도하잖아요. Харин эзэн залбирах үед 그러면 기도 가운데 주님이 알려줍니다. тэр үед эзэн залбирал дунд маань мэдүүлж өгдөг. 아, 내가 주님 앞에 이게 잘못하고 있는 거구나. Эзний өмнө би энийг буруу хийж байгаа юм байна. 내가 교만했었구나. Би бардан байгаа юм байна. 아, 내가 주님 앞에 게을렀었구나. Би эзний өмнө залхуу байгаа юм байна. 기도하면서 알게 되는 겁니다. Гэт залбирангаа тийм зүйлсээ ухаарад явдаг. 네. 그러면서 그것이 하나씩 정리하는 겁니다. Тэгээд тэгснээрээ түүнийг нэг нэгээр нь цэгцлээд явна. 자, 그리고 За тэгээд 같은 이어서 시편 139편. дуулал 139. 23절 24절. 23 24. 자, 여기도 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Аяа бурхан намайг судлан зүрхийг минь мэдээж, намайг шалган бодлуудыг минь мэдээж, миний дотор хөнөөлт зам буй эсхийг харж мөнхийн замаар намайг удирдаач. 정말 이 기도는 다윗의 기도인데요. 다윗ийн залбирал байж байгаа. 정말 하나님 앞에 이렇게 정말 벌거벗은 것처럼 자신이 이렇게 내놓기를 원했습니다. Тэгэхээр үнэхээр бурхны өмнө нүцгэн буй мэд өөрийгөө зүгээр л ингээд яг ил байлгахыг хүссэн. 하나님 앞에 감출 거 하나도 없죠. Угаасаа бурхнаас нууж чадах нэг ч зүйл 감출 байхгүй. 수가 없습니다. Нуугч боломжгүй. 그래서 이렇게 말씀하잖아요. Тийм учраас ингэж хэлж байна. 하나님이여, Бурхан 나를 살피사 내 마음을 아시며 намайг судлан зүрхийг минь мэдээч. 나를 시험하사 내 뜻을 아시옵소서. Намайг шалган бодлуудыг минь мэдээч. 그리고 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고. Миний дотор хөнөөл зам буй эсхийг харж. 참 이 말씀을 보면은요. Энэ үгийг харах юм бол 정말 다윗은 하나님 앞에 담대했던 것 같습니다. Давид бол үнэхээр бурхны өмнө их эр зөрөгтэй байсан юм шиг байгаа. 감출 곳이 없으니까. Нуух зүйл байхгүй учраас. 그리고 지금 이 시편 139편 기도할 당신은 다윗의 마음은 정말 하나님 앞에 깨끗했던 것 같습니다. Тэгэхээр дуулал 139-ыг бичиж явах энэ тухайн үед Давидын сэтгэл бол бурхны өмнө маш цэвэр байсан байна. 하나님, Бурхан 내게 무슨 악한 행위가 있나 보십시오. надад ямар хором муу байна та хар. 자, 우리도 이렇게 기도할 수 있을까요? Бид нэр ингэж залбирч чадах уу? 하나님, Бурхан 내가 정말 하나님 앞에 악한 행위가 있나 좀 한번 보십시오. надад таны өмнө
тийм хорон муу зүйл байна уу та 그리고 харна. 나로 그것을 알게 해 주십시오. Тэгээ надад түүнийг маань мэдүүлэх. 그리고 나로 하여금 그걸 버리게 해 주십시오. Тийхүү түүнийг маань хаюулж өгнө. 그렇죠. Тийм ээ? 우린 그렇게 기도해야 될 겁니다. Тэгэж бид залбирах хэрэгтэй. 그리고 나를 영원한 길로 인도하소서. Тэгээд намайг мөнхийн замаар удирдаач. 그리고 내 마음속에 우상을 버려야 돼요. Тэгээд өөрийн зүрх сэтгэл доторх хиймэл шүтэнэ хаях хэрэгтэй. 자, 에스겔 14장. Эзекиэл 14. 시간은 없는데 왜 이렇게 진도가 안 나가냐. 네, 에스겔 Эзекиэл 14장 14 3절 4절. 3 4 자, 여기 읽어드릴게요. уншиж өгье. Хүнийхүү энэ хүмүүс зүрхэндээ шүтэнүүдээ залснаар хэлэнцийнхээ бүдрэг чулуу нүүрнийхэн яг өмнө тавьсан адал би ер нь тэднэр асуугдах ёстой гэж үү. Тиймээс тэдэнтэй ярьж тэдэнд эзэн бурхан айлдахдаа шүтэнүүдээ зүрхэндээ оруулж хэлэнцийнхээ бүдрэг чулууг нүүрнийхэн яг өмнө тавиад иш үзүүлэгч дээр очдог. Израилийн гэрийн ямар ч хүнд эзэн би шүтэнүүдийнх нь тоо томшгүй байдлаар хариулна. 여기 보면 Үүнийг харуулсан. 우상을 마음에 들이며 죄악을 거치는 것을 자기 앞에 두었으니 이렇게 말합니다. Зүрхэндээ шүтэнүүдээ залснаар хэлэнцийнхээ бүдрэг чулууг нүүрнийхээ яг өмнө тавьсан гэж байна. 결국 하나님의 심판을 벗어날 수 없다는 것을 말하죠. Тэр бурхны шүүлтээс мултрах боломжгүй гэдгийг хэлж байна. 자, 우상을 마음에 들이며 Тэр хиймэл шүтэнийг зүрхэндээ байлгаад 죄악에 거치는 것을 자기 앞에 두고 тэр хилэнц гимнүглийнхаа бүдрэг чулууг өмнөө 선지자에게 тавиад 나오는 자. тэгээд иш үзүүлж байгаа хүн. Иш үзүүлж тэр очиж байгаа хүн. 어찌 보면 우리가 혹 이럴 수도 있습니다. Магад бид ч яг ийм байж болох 우리 юм. 마음에 죄악을 품고 Зүрх сэтгэлдээ хэлэнцээ 그 죄를 тэгээд 가지고 하나님 앞에 나아가는 자. тийм гимнүгэлтэйгээрээ бурхны өмнө очиж байгаа хүн. 결코 하나님 앞에 이렇게 온전히 설 수가 없겠죠. Бурхны өмнө бүрэн төгс зогсох боломжгүй байж таарна тийм ээ. 우리는 뭐 우리 마음속에 우상을 가지고 주님 앞에 나간 경우가 없겠죠. Бид нар одоо хиймэл шүтэнтэйгээр ингээд зүрхэндээ шүтэн байлгаад бурхны өмнө очихгүй байгаа байлгүй дээ тийм ээ. 자, 여러분 마음속에 혹시 우상을 가지고 주님 앞에 기도하며 나가지는 않잖아요. Тэгэхээр та бүхэн зүрхэндээ хиймэл шүтэнтэй бурхныхоо өмнө залбирдаггүй үсттэй. 그런데 혹 여러분들이 모르는 우상이 있을 수도 있습니다. Гэхдээ магадгүй та бүхний мэдэхгүй шүтэн байж болох юм. 하나님보다 좋아하는 그 무엇이 있습니까? Бурхнаас илүү дуртай байгаа ямар нэгэн зүйл байна уу? 그게 우상이에요. Тэр тань хиймэл шүтэн. 자, 하나님보다 돈을 더 좋아한다. Бурхнаас илүү мөнгийг хайрлаж байна. 그 마음 가지고 주님 앞에 나갈 수 있습니까? Тэр сэтгэлтэйгээр эзний өмнө очих боломжтой юу? 그러면 안 되겠죠. Тэгэж болохгүй үстэй. 자, 하나님보다 내가 좋아하는 어떤 일이 더 있다. Бурхнаас илүү дуртай ямар нэгэн ажил байна. 어떤 사람은 뭐 이렇게 축구 공 차는 걸 좋아하고, Зарим хэн нэг нь хөл бөмбөг тоглох дуртай. 어떤 사람 여행 가는 걸 좋아하고, Зарим нь аялал зугаалах дуртай. 기도하는 애 자꾸 여행 생각나. Залбирах гэхээр аялал бодогдоо. 이제 기도하고 두 손 모았는데 Залбирах гал хоёр гараа хатгсан чинь 갑자기 머릿속에서 гинт толгоон дотор нь 내일 모레 친구들하고 여행 가기로 했는데 어디로 가지? маргааш найзууд ирнэ аяллаар явахаар басан хаашаа явах вэ? 아유, 재밌게 놀고 와야 되는데. Гоё зугаалаад ирэх юмсан. 혹시 기도하면서 그런 생각 날 수도 있죠. Залбирж байгаа үед нь тийм бодол төрж олон эцтэй. 예. 그러면 안 된다는 거예요. Тэгэж болохгүй. 자, 그리고 탐심. Тэгээд шунал. 예. 물론 하나님보다 더 사랑하는 죄입니다. 우상 숭배예요. Бурхнаас илүү шунж байгаа чинь одоо хиймэл шүтээ. 그리고 또 스마트폰. Одоо ухаалаг утас. 예. 여러분 스마트폰 참 문제가 많죠. Ухаалаг утас их асуудалтай тийм ээ. 예. 여러분들 스마트폰으로 이렇게 이거 많이 보잖아요. Та бүхэн ч гэсэн утсаараа энийг их одоо хардаг штэ. 그래 안 그래요? Тэгдэггүй үгүй юу? 예. 물론 이렇게
메신 뭐 이렇게 페이스북 이렇게 들어가면 막 뜨잖아요. Тэгээ Facebook ч юм уу юмруу яваал орвол олон юм харагддаг. 예. 그리고 이제 그걸 쭉 봅니다. За тэгэл түүнийгээ ингээд үргэлжлүүлээд үзнэ. 근데 계속 봐줘요. Тэгэл ингээд яваал юм. 그죠? Тийм ээ? 안 그래요? Тэгдэг юм уу? 그리고 이러면 안 되지. 그래 다 덮었어요. За ингэж болохгүй гэж хаагаа тавьчихлаа. 그리고 이제 기도를 합니다. Тэгээд залбирлаа. 아, 내가 이거 왜 봐? Би одоо яагаад энийг харчв? 그리고 이제 기도하려고 딱 눈을 감았는데. Гээл залбирлахгаал нүдэ ансан чинь 아이 그 스마트폰에서 봤던 그 영상이 계속 머릿속에 생각도. нөгөө нэг ухаалаг утсаараа үзсэн бичлэг чинь нүдэнд харагдаа болтгүй. 예, 기도하는데 그 생각이 나는 거예요. Залбирах гэсэн чинь тэр нь бодогдоод байна. 자, 스마트폰으로 드라마를 봤습니다. Ухаалаг утсаараа кино үзлээ. 근데 기도를 딱 하는데 Тэгээд залбирах гэсэн чинь 드라마 그 내용이 머릿속에 막 그려져. нөгөө киноны агуулга чинь толгоон дотор бодогдоод байна. 또 어떤 사람은 도박하면 도박. Зарим хүмүүс нь нөгөө мөрөөдөө тоглолдог. 근데 기도하는데 도박 생각이 나네. Тэгэл залбирах гэхээр нөгөө мөрөөдөө тоглоом нь бодогдоод байна. 그때 내가 1번을 선택했어야 되는데. Тэр үед би өөртөө нэгийг сонгодгүй яваа. 자, 그게 우리 마음속에 죄를 품고 주님께 나아가는 겁니다. Тэр маань зүрх сэтгэлдээ гимнүглийг тэгээд эзнийхээ өмнө очиж байгаа хэрэг. 자, 정리하겠습니다. Цэгцэлья. 여러분, Хүмүүсээ 정말 우리는요. 마음을 지키기가 정말 어려운 시대에 살고 있는 건 맞습니다. бид зүрх сэтгэлээ хамгаалахад маш хэцүү үед амьдарч байгаа нь үнэ. 그렇죠? Тийм үстэй? 여러분들 그 마음. Та бүхний сэтгэл. 자, 여러분들 그 마음은 여러분들 겁니다. Танд байгаа сэтгэл чинь таних. 그렇죠? Тийм үстэй? 그것은 다 여러분들 거예요. Тэр зөвхөн таны л зүйл. 근데 그 마음을 Гэтэл тэр сэтгэлээ 주님께 드리기가 정말 어려운 시대에 살고 있는 거예요. эзэнд өргөхөд маш хэцүү цаг үед амьдарч байна. 정상적인 그리스도인은요. Тэгэхээр хэвийн Христэд итгэгч бол 마음을 сэтгэлээ 온전히 주님께 드리는 삶을 사는 겁니다. бүрэн эзэнд өргөдөг амьдралаар амьдардаг. 온전히. Бүрэн. 그런데 Гэтэл 요즘 이 시대는요. энэ цаг үе 우리 마음을 찾고 뺏는 것들이 너무나 많아요. бидний сэтгэлийг мань булааж авч яваад байгаа зүйлс маш олон байна. 마귀는요. Бузар сүнс 우리의 마음을 빼앗아서 бидний сэтгэлийг мань булаагаад 헛된 것에 관심을 갖게 만들어요. хоосон юмд анхаарлыг аваа явчихдаг. 그래서 우리 마음을 빼앗을 수 있는 것들을 많이 만들어 놓습니다. Тэгснээрээ бид нэр сэтгэлээ булаалгаж болох олон зүйлсийг бүтээгээ тавьчихсан. 그러면서 우리 마음을 어지럽게 만드는 거예요. Тэгснээрээ бидний сэтгэлийг маань ийм одоо булингурталчилж байгаа юм. 그래서 기도를 하는데도 온전한 기도가 되지 않는 겁니다. Тэгэхээр залбирах гэсэн ч бүрэн төгс чадахгүй. 온전한 기도가 안 되니까 전도도 잘 안 되는 거예요. Бүрэн төгс залбирч чадахгүй байгаа учраас сайн мэдээ маань сайн болохгүй. 참 우리가 이 세상 마지막 시대인 건 분명합니다. Тэгэхээр энэ цаг үе бол үнэхээр төгсгөлийн цаг үе гэдг нь тодорхой байна. 우리의 마음을 지키는 것은요. Тэгэхээр бид зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй. 정말 중요합니다. Маш чухал ахна. 자, 그래서 우리가 이 세상에서 살아가면서 하나님의 뜻이 무엇인지 우리는 정확히 알고 이제 가야 됩니다. Тэгэхээр энэ ертөнцийн амьдрангаа Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг тодорхой мэдэж явах хэрэгтэй. 자, 로마서 12장 2절에 보면 Ром 12-ийн 2-ыг харуулсан. 여기 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Энэ үеийн явдал нийцэлгүй харин оюун санааныхаа шинэтгэлээр өөрчлөгдөж байх тун тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних болно. 자, 여기 하얀 글씨 보십시오. Цагааныг нь хараарай. 자, 여기 보면 너희는 이 세대를 본받지 말고. Энэ үеийн явдал нийцэлгүй гэсэн мэн. 예, 그게 먼저입니다. Энэ нь эхлээд байгаа. 이 세대를 본받지 마는. Энэ үеийн явдал нийцэлгүй. 그리고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. Харин оюун санааныхаа шинэтгэлээр өөрчлөгдөж. 정말 우리의 마음을요. Үнэхээр бидний сэтгэл 하나님 앞에 새롭게 해야 됩니다. Бурхны өмнө шинэ ах хэрэгтэй. 우리는 이제 구원을 받았잖아요. Бид аврагдсан шүү дээ. 자, 구원받은 우리는 이제 하나님의 자녀입니다. Аврагдсан бид Бурхны хүүхэд, 예, 빛의 자녀입니다. гэрлийн хүүхэд. 그리고 빛 대신 주님 앞에 우리는 있는 겁니다. Гэрэл болох эзний өмнө бид байна.
자, 그 빛에서 우리는 새롭게 마음을 가질 수 있는 겁니다. Тэр гэрлээс бид нар сэн сэтгэлийг олж авах боломж. 어둠에 있을 때는 Харанхуйд байхад 아무리 새롭게 마음을 가지려고 해도 안 되는 거예요. хичнээн сэтгэлээ шинжлэх гэсэн ч болдоггүй байсан. 자, 더러운 물 속에 내가 빠져 있는데 내가 깨끗하게 하려고 해도 깨끗해지겠습니까? Бохор усан дотор байгаа ээжээ цэвэрхэн болъё гэж хичээгээд болох уу? 더러운 물 속에 내가 들어가 있습니다. Бохор усан дотор орцсон байна. 내가 깨끗하게 해야지. Цэвэрхэн одоо амьдрий. 깨끗해지겠습니까? Цэвэрхэн болох уу? 절대로 그럴 수 없습니다. Болохгүй. 거기서 나와야죠. Тэндээсээ гарах хэрэгтэй. 자, 우리는 나왔어요. Бид нар бол гараад ирсэн. 그리고 빛 대신 주님 앞에 서 있는 겁니다. Тэгээ гэрэл болсон эзний өмнө зогсож байна. 생명수 대신 그분 앞에 우리는 서 있는 겁니다. Тэр амийн ус болсон эзний өмнө зогсож байна. 말씀으로 씻음을 받을 수 있잖아요. Үгээрээ угаагдах боломжтой. 네, 우리의 마음을 Бид сэтгэлээ 말씀으로 씻음을 받는 겁니다. үгээр угаах нь. 그리고 우리가 그 깨끗한 마음으로 Тэгээд бид цэвэр зүрх сэтгэлээр 변화를 받아서 өөрчлөгдөн 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하는 겁니다. Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних нь. 자, 정말 하나님이 정말 기뻐하는 삶이 무엇일까? Бурхны үнэхээр баярладаг амьдрал юу вэ? 네, 그것을 우리는 생각하는 겁니다. Түүнийг бид бодох хэрэгтэй. 그리고 거기에 만든 삶을 사는 거예요. Тэгээд түүндээ нийцсэн амьдрах ёстой. 선하시고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇일까요? Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу вэ? 우리에게 부탁하신 일 있죠. Биднээс хүссэн зүйл байгаа. 네, 전하라. Сайн мэдээг тараа. 네, 복음을 전하라. Сайн мэдээг тараа. 자, 그래서 이런 기도를 하라고 합니다. Тийм учраас ийхүү залбир гэж байгаа. 에베소 6장 19절 20절 Эфес 6-гийн 19-20 네, 읽어드릴게요. Мөн сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр ам минь ангайхад үг өгөгдхийн төлөө залбир. Үүний төлөө би гинж дор элчин сайд болсон. Ярих ёстой шигэ намайг зоригтой тунхаглахын минь төлөө мөн залбир. 자, 복음을 전하는 것이죠. Сайн мэдээг тараа гэж байна. 그리고 또 여기 한번 읽어봅시다. Мөн энийг уншия. Бас бидний төлөө залбирахдаа үгийн үүдийг бурхан нээж Христийн нууцыг биднэр яриулаасаа гэж гуйхтун. Би үүний төлөө хоригдсон билээ. Мөн би хэрхэн ярих ёстойчлан үүнийг илчлээрэ гэж залбирахтун. 자, 여기 보면은요. 하руулан 우리를 위하여 기도하되 이렇게 나오잖아요. бидний төлөө 그 залбирахдаа 전도의 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. үгийн үүдийг бурхан нээж Христийн нууцыг биднэр яриулаасаа гэж гуйхтун. 자, 이제 우리는 분명히 알고 있습니다. Тэгэхээр одоо бол бид нэр тодорхой мэдэж байна. 주님 올 시날이 멀지 않았다는 거 우리는 다 압니다. Эзэн ирэх үе хол биш байна гэдгийг бид мэдэж байна. 그리고 우리가 이 마지막 때 우리가 무엇을 해야 할지 우리는 정확히 알고 있습니다. Тэгээ энэ төгсгөлийн цаг үед юу хийх ёстойг тодорхой мэдэж байна. 그죠? Тийм ээ? 예. 자, 이겁니다. Энэ бах нь 하나님의 뜻은 Бурхны хүсэл. 우리가 사랑으로 하나가 되는 겁니다. Бид хайраар нэг болох. 이게 첫 번째입니다. Энэ эхнийх нь байна. 우리가 사랑으로 하나 되는 것. Бид хайраар нэг болох. 그리고 이것을 지키기를 원합니다. Тэгээд үүнийгээ сахиасаа гэж хүсэж байна. 성령이 하나 되게 하는 것을 힘써 지키라고 말씀하신 Ариун 것처럼 сүнсний нэгдлийг хүчээр дайчлан сахих гэж хэлэнгээ. 우리는 사랑으로 하나가 되어야 되는 겁니다. Бид хайраар нэг болох ёстой. 그리고 사랑으로 하나 된 우리는 Хайраар нэг болсон бид 예, 전하라. тараа. 이 복음을 전해야 되는 겁니다. Энэ сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 그래서 우리가 먼저 사랑으로 하나가 되고 Бид эхлээд сайн мэдээгээр нэг болж 하나가 된 우리는 нэг болсон бид 복음을 전할 수 있는 겁니다. сайн мэдээг тарааж чадах нь. 그 능력은 하나님께로부터 오는 겁니다. Энэ хүч чадал Бурханаас ирдэг. 앞에 있는 전도인에게 오는 게 아니라 Урд байгаа сайн мэдээ тараагчаас ирдэм биш. 하나님께 오는 겁니다. Бурханаас ирдэг. 자, 그리고 하나님의 능력은 우리의 기도를 통해서 주어집니다. Бурханы хүч чадал бидний залбирлаар өгөгддөг.
다시 말씀드립니다. Өөрөөр дахиж хэлье. 하나님의 능력은 Бурхны хүч чадал 우리의 기도를 통해서 주어집니다. бидний залбирлаар дамжуулан 그러면 우리가 기도를 해야 되겠어요? 안 해야 되겠어요? залбирах хэрэгтэй байна уу, хэрэггүй байна уу? 해야 되겠죠. залбирах 자, хэрэгтэй. 기도하면 어떻게 기도를 해야 된다고? Яаж залбирах хэрэгтэй гэсэн? 죄를 버리고 Гэмнүглээ хай. 내 마음속에 숨을 허물을 버리고 Өөрийн зүрх сэтгэл доторх тэр шүтээний 내 마음속에 우상을 버리고 өөрийн сэтгэл доторх хиймэл шүтээнээ хайлж 주님 앞에 기도로 나아가. эзний өмнө залбирах нь. 그러면 주님이 들어줄까요? 안 들어줄까요? Тэгвэл эзэн сонсохгүй юу? 그건 100%입니다. 100% 100% 하나님 들어주셔요. 100% бурхан сонсож өгнө. 우리 마음속에 죄를 품고 Бид 기도할 зүрх 수는 없습니다. сэтгэлдээ гимнүглийг тэгээд залбирах боломжгүй. 여러분들 때로는 분명히 화가 날 때도 있습니다. Хүмүүсээ зарим үед одоо уур хүрэх үе байна. 기분 나쁠 때도 있습니다. Сэтгэл тавгуутах үе байна. 낙심될 때도 있습니다. Цөхрөх үе ч байна. 그때 어떻게 해야 돼요? Тэр үедээ яах вэ? 화나면 화내고 Уурлал уурлаад. 기분 나쁘면 기분 나쁜 모습을 보여야 됩니까? Одоо дургу байвал дургу хагаа дүр төрхөө харуулах хэвээр юу? 아니죠. Үгүй ээ. 기도하십시오. Залбираарай. 그러면 마음이 평강을 찾습니다. Тэгвэл зүрх сэтгэлд амар тайван дүүрдэг. 주님께 평강을 달라고 기도하십시오. Эзнээс амар тайвныг өгөөч гэж залбир. 주님께 이 분노를 참을 수 있도록 도와달라고 기도해 보십시오. Энэ уур хилэнгээ төвчж чадхад минь туслаач гэж залбир. 주님은 그 능력을 주십니다. Эзэн тэр хүч чадлыг өгдөг. 원수를 사랑하라고 하신 주님께서 Өснөө хайрл гэсэн эзэн маань 기도하는 우리에게 원수를 사랑할 수 있는 능력을 주십니다. залбирч байгаа бидэнд өснөө хайрлах хүч чадлыг өгдөг. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도하겠습니다. залбирая. 사랑과 은혜가 충만하신 살아계신 하나님 진심으로 감사드립니다. Хайр болоод нэгүслэр бэлхэм дүүрэн бурхан аавын чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 이렇게 오늘 이 시간 하나님의 말씀을 배울 수 있도록 허락하여 주심을 감사합니다. Өнөөдөр энэ цагт бурхан таны үгээс суралцах боломжийг өгсөн талархаж байна. 오늘 기도에 대해서 함께 생각해 보았습니다. Өнөөдөр залбирлын талаар хамтдаа бодож үзлээ. 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 이 말씀 마음에 새길 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таны бидэнд заан өгсөн үгийг сэтгэлдээ сэлж чадхад минь туслаарай. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 Биднийг үнэхээр 기도드렸습니다. хайрладаг эзэн Есүс Христосийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 수고